Samoa, Siva ile masina, ai patile au mai moa, mana iona vai la ala, tene lo sui la palapa, o fa alua o faua, ai fia tamali i fua. Tau vai pe oni tifa, piniki ala fau, lau mutu suala oa, o tamai pula loa, ina teine siva Samoa. Samoa, Siva ile masina, ai patile au mai moa, mana iona vai la ala, tene lo sui la palapa, folu fa alua o faua, ai fia tamali i fua, piniki ala fau, lau mutu suala oa, o tamai pula loa, ina teine siva Samoa. Ile ava tele ma le whaaloalo e te tawai o te fia e toe whaatalofa ma whaafiloa I lau mai moa ia whaapea foi lau whaafungaanga ile nei aso to na I wa tātou wauria mai na lofa mo le anga le lei o le tātou tapa o sili le langi ia
ma whaataro whātua I fo I ma le fia tele awa o le ua tātou taunu umai I le whai unga le vai aso. Ia maisi o le aso a tae au. E le ngata o sauni ngā lotu ai tapo I ai fo I le au lia ta mā umo le atunu u. Ia lo lātou waso fia. Ia pai ingi mea lofa a. Pātai le tua sao wha le lei lo wanga le lei. Pai fo na te mai le soifua manuia o le mamalu o lo mātou atunu. Ia, whilo ai fwoi male au whai ngā ruenga le nei tai au. Ia, ai le whai tia ai le nganga whai ngai tia ma le whai tele I lo wanga le nei ma lo walo whamai. Ua mwhai o na mai le aso fau. Ia, whapopo I aso lo lato soifua ma so mātou wola. Sa au lava. Ia, I lau fio o no nei wha mrianga e ui na tele le lawe tu fo ia matulanga lo o a fia ai ia le nei atunu, maisi atunu o le lalulangi. E wha mai e peo na iei le COVID lo to e po I malai le wha whonga mai le atunu. Ia, ai o loa lofa ma lo wanga le lei. Wa o se tau, wa lele ma le lau wha. Upu masani le nā le atunu I le nei fo I tai au. Ia, a ta lofa fo I le tafa tolu. O le tātou wā nofo ma le atunu. Ia, a wapa ia fo I mamalu pa le malo. Ia fo I mamalu faa le tua. I le fata fai tau langa fia. O lo o ta se ai le au fai ngā wenga le tau swino le puwai o le ola. Ia, mai se fo I. Ia, o pa ia mamalu faa le anganu ma faa le atunu. Ia, wātama ma ai fo I matama. Ia, pe fo I le usonga ia tu mua mapule o I tu au mala taua. Ainga le taima le ba au fonti. Ia, ai mai se fo I o le tapo inga. Ia, sua ma vai whanua fo mai tu langi. Sa ole ma se leo mua ma le lau niu na sailua. Ia, pe fo I le whaleanga fulu ma le la au nā mutasi ma le no wha ma po. Ia, tu oe tu mua le motu. Tuila ma manua. A talo whātu le tātou proklame. Savea ma le Tanoa Ava I le asto nai. I masianga whangawhau ia te wisa. Ioi. E te mawai na o mea sa o langa. Ioi. I le aia ma se mea kau pi o I le valea. Tele mea manei o le tātou talanoa I fo I ma whaaso I le tunu. Pa I lo fo I le tunu. Mea o lo tutupu I Samoa. Mea o lo tutupu I nei I New Zealand. Ma isi e tunu o le Pasifika. Male lalolangi a toa. Pa talo whātu. Pa ia maulunga o te mamtina mātua le tunu. Alora se ko muia pa tai fo I talo ma o te malawa o lo tu I ele muri panga ma ulo le muri la. Ia e mai se fo I o fale o tangata mātua. Ma o ta ngase ngase o lo whaatau tori ai o tau. Ia mātu te talo lava. Mala te talo fo le nā Savea. Ia pa iatu, pa iane, pa ifo a ao wha mawhana. Wha fo iai ia le manosi o le tātou mataisili I le langi. Ia, ma whapenau na toi fo I mafuta mainga. Ia, whapea fo I le whaawawina pēr le tautu o le eitau malele I o tātou ainga lo whaamuri mai I Samoa. Patalo fai lunga lo penga te whai langi le dei tai au. Mō le mamalu le atunu. Ia lo mai mō mai ma whaafonga mai fo I lunga o ala lewa. Ma se fo I o le penga te whai langi. Ia, mai se lewa fo I le tātou Facebook page o le Radio Samoa. The YouTube channel o isi fo I fola o whaangaina le teknolosi nei o na po e pe o le Twitter, o le Instagram, o le Linkatha o isi vanga SS o le umwhai ona so ta iai o tātou tangata teknolosi a papalangi awa makawhanga kako popoko I kako le whaangaina pa malo whaatai pa ia o masui fo I o le pulenga mai se fo I le pule te lenga sale ola se mau ma tei o sangala ia whapea fo I le uso ia LJ lo le sio ia a tapo inga fo I le pulenga wal sunga le whawhenga inga man whaitua Pastor Louis Bonifacio ia male te mai kai pule Pastor Anne Bonifacio male o whenga runga a talo whano ia oe nei tai au ia whamoe sa maruia le nawa yaso ma ngā ruenga sa au tō whita I tunga iai ia e le ngata fo I le nam o tātou ainga o wō mai masani o lo o alala mapapa au ia tunu mamau. Pa pena fo I lava le tāpo inga nai o tātou mātua, a inga o lo whaamuri mai I lau whanua ma ele o le tunu pele I Samoa.
Ala tātou o e tā, ia na ia tātou whaasilanga, ia whapena fu ia nisi o tātou. A se tātou musika fu i tātou te wheloa i alo ia i le tai au. Ia tātou fu i mai, o le tau le tu lai tasi le sola mo e se whaapoponga, ia po o se talala ta mai, e winga i le COVID, po o whea o ia, alera o musu waku ia kei, o se tala mata ngofi le tai au. E le i ai, se COVID po se case ua whaamauni a mai. Ia le nala, aleluia whaaftai lu tātou matai siri le rangi whaaftai le tua i lo walofa mai. Ia ava vai. E kasi e le se mea ngei. Au kai au koe punga runga sifu mara kasi. Ia tātou talo. Ia nofo ma loka i il whainu mera na o le o. Le number 0. Le so tātou tala noa. E se taimi le sunga le pali tele John taimi le rangi a fele. Se tasi fo i o tamali i o le tunu usa a vea ma whaurulunga o le matanga luenga o whaamsinonga i lo tātou tunu i Samoa i le tau whaelo le tamali tātou tala noa fo i le tūlanga lo iai le fono tele a le pisa a. Pata ngata whainga luenga le malo lea lo fono nei i le maota o le tutu mamao ia po o le tutu i le loto. Ia matangata whainga pole hale la kombe le la whainga ale u vava tuni oka fulu male tasi CEO o matanga runga ese le malo le fitu i tonu iai tumu fo i yali i fo mai tama i fo mai o le au tausi mai pasi ia fa pena fo i le vasenga o whaia onga ola le mea o mai mkwa whainga ngi mea aile o ia na doctors, teachers, police, nurses. Ada sila kalamali le na whaitatala mai e le si au kama i senga la e kamo e mo e solo le fele le e solo jamu. Sorry. Pai mai wata ofi umala bai fafo news outlet, news media uma. Tasi ala TV la ye tonu yo. Na le TV tasi. Yo. E whaatanga i tonu o le mea lea o loto lo toi ai le fono lea o la famo le la unga le temili nei le Palestine politike fono le pisa Public Service Association yo wale ai se mea famo o sa le pese fo le usu le o le tonga i wa faala lava solo amene ile le ai o se le ofita vale le ofita ngata sau i fafo le mulai na uno nofo solo i lunga ma ama ma vao ma fafo i lalo la ya ia foi fa mo ala mo sa no ya so te mai ia le tatu su ia le radio sa mo ia pia le fionga la lori ngal man mana tu man vao autanga vai tipi autanga vai tatu toi fa mai ya ta mai al tatu pesima tatu fa langa nei ile nei tai au ina ua se fulu ma le valu minute o le wote ai nei le tu la fulu ma le lua ile aso to na i mua le nei o le masina o se tema. Balmy breezes at high noon, flickering shadows in the twilight, mystic shadows in the night. Palms are swaying o'er their silvery fronds to the tempo of the gentle tradesman breeze. My lonely heart is yearning for those moonlit shores, alluring isles of Samoa. Happy islands set in emerald seas, beneath the magic of the blue Pacific sky. I'd be content to linger there forevermore, in that tropic paradise. I long to sit beside the quiet blue lagoon, in the magic twilight of the bay. From that twilight comes a tender haunting voice, Samoa is calling me to stay. Ola oni wa falala fuanai, ona usavilingi ele matangi, e whainga ta ona whaangalo loingoa, lenu upele o Samoa. Tui moa lea tunua whiwhianga,
fusile pacificana, tafia no foio ala la fanga, paratiso terpicana. My dear homeland, cross the sea, to those islands fringed with golden coral shores, happy children singing under the stars. That's the lure of Samoa. Samoa. This is a COVID-19 announcement. Auckland and Northland remain at Alert Level 4. The rest of the country is now at Alert Level 3. At Alert Level 4, you must still work and learn from home. Only leave home to access necessities like groceries and medical care. Wear a face covering when at a business that serves customers. Stay within your bubble. And get a test if you've been at a location of interest or have cold or flu symptoms. Aotearoa New Zealand, o le tau taimili nei e whai ai tau tui pui pui. Ua tatala awanoa i le taimi nei mo i lātou uma e se fululua tau sanga malunga atu e le stala ai a lātou tui pui pui o le COVID-19 e le ai se tutongi. O le whai o tui pui pui o se tasi lea au penga malosi e te atu ai i le siama. Whaatino lau pitola au mo le pui pui o tangata uma o New Zealand. Ma o lau sosoani fo i lea ina ia tātou maua hatili ni si awanoa. Whaawa wai filfilinga mo le numanai o le soifuanga. Whaatonu loa sau awanoa i le aso e whai ai lo tui pui pui i le bookmyvaccine.nz. Pe wala au li numera o valselau lua valu lua iwa lua ono. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ia, toi whatalo whatu whau i le tātou porklami. Siu whongo Samoa, le Radio Samoa, furulima iwa toru a mo i au kilani, ma le tātou porklami whapito, ma sani i le atunu, ma le lalulangi Savea, ma le Tanoa Ava i le astonai, e te maua ai le sa, ioe. A o tātou tala noa whaila i le COVID-19 au le amaia e se tala la ta mai le COVID-19 ma le tūlanga le lei lea o i le taimi le nei e le o iai i se wha ma i fau i fo le po se case fau i le tau nei. O le na whailo mai i a tia o le sui o le Waitemata District Health Board nei mwhai fo o na wha lawi loa tu le wha whonga tāpoi mero tātou o tunoku. O le tui o le COVID-19, o lae whaatino nei ma le aso tai au. Ioi, o whaapea fo i ona toi whaatanguina i le vai aso fau, i le mai le aso ono se i o le aso spuma le lua o September. Le no fuanga lae te hanga i ai, o le Pacifica PIC, mō tangata uma le Pacifica, ia manisi fo i lava o tātou sa mō loa lalampapa au i le tūle i sifo. Tau te anga i umalaba la ile falsa o le PIC ranui. O le PIC ranui. E fau ala le kōlena mai nei le tātou whawalesi lea. Ia alo nā e te wala au telefoni name of Sili mo le tō whinepo o le whaletua fo ia sulu sambu. O le olua tasi, iwa tasi wha, fitu, iwa o. Toi whafonga le numero nā, olua tasi, iwa tasi wha, fitu, iwa o. Iopo o le whawha tolu, iwa o valu tolu. Whawha tolu, iwa o valu tolu. Ale o le nā, wala au le sunga ia pule iala to whai ono. Pule iala to whai ono, o la to umalawa iolo of Sosoni i le Waitemata District Health Board, ma le au whainga alwenga. Ina ia tawanau. Elo se tawanau leanga, o le tawanau le lei, ia malapata ia, ma fa Sosoni atu, wha amarusi au. O le olua tasi, iwa lima ono, lima tolu o pe ua kele ea ngi ngumbela. E kele lolo ngumbela o pe ua confused fo le ma le mautonu tangata. Ma nei ale wala awal numera le tasi. Olua tasi, iwa tasi wha, pitu iwa o. Olua tasi, iwa tasi wha, pitu iwa o. Lelei, tātou tala noa
i le mataupu ma le whaabelawe matautia le na tupu ana fi New Zealand i le taulanga whaatau a mātou i nei i le tūrangi Sifo, West Auckland i te tonu o le nofuanga i New Zealand ma le countdown i New Zealand o le sauronga ma le whatalenga a le tofa ia au matangi masi le aso nafi o ia na tū tonu ala sa toma fai e so te ia tu ia ai ele masan kire ko inga na mele le mele le su le no fai mai na mori mau Savea o se me mata tia le no ye o le to ina la le no mo pa u i lumba le o i le check up o le check up le na mai lo wa mata mai tanga ai la o si to ina le no mo tu mai ina i tu atu le tanga tele ele lo le to ina le na oso mai ele nei fi ai tu lai i lalo ifo lona o le vai ivi o ivi aso le ala fa pe ngonga wali potu mulmuli le na mai nei taia o to ono tangata ia na lave vea ile nei fi le aso na ele ia watu fo le tangata ma watu nei fi le tangata fa tu fa level nei mai le tu o Sri Lanka o se nei fi mana tu tasi le meu te mafo fo pe la va ia mana tua i te tonu ia nei fo se mafo fo o le fa nga ina se ia meo nifi fo ia ma anga ese ia tu tonu e tu no e tu ai me ia me ai ia fa tawa ele ala kula kangakangi ma vaku se a upenga i tonu o le a upenga lava o le nifi fo ia fa tawe countdown full town o le fa mtalanga la na le talanga ia au matangi masi na ta uaila o le nifi na i tonu ai o le to ina nana mo mai ele I mafo wina fo istangata o la mele ai la le to ina mo le na tu ai lo le nei pe to se ia to watu le nei ai fe ei lo matangata ia fa sanga tu lo male tangata Sri Lanka nei ia wa alu fa solo atoa o tangata e tau ei wa alu e male o va ku am kan o ia la me o le fa mai se ngia lo mo bule lo le po la me la fa na lo te I umia wala fa pela pa ole o fana ia fa mai ia te mai e ono le le pu fana ele ma se pu fana na misi i le tangata o fa pela tala so ka fi ai pingi ai ku kong lava o le check out luma atu le check out ia le na fa mai le ono fu se kone no fa no lo tu awa le lua i le tolu vai aso o tona I atu. Sa tatala ai ia le official leo faua ma le headquarters nga a le CIB Marasco. Na tō sila oka se whane fau leo ma na tō official fau na mo suenga. I Marasco sa wala ui la u sa mato whelua ia ma le fionga le komisina fau leo i nei Andrew Costa ia fa pena fo I le fionga le Minister Poto Williams Minister na leo na watu mai ala au leo ono le matou le Fau Pacific Warden o le matou na au onanga ma ngā ruanga whaatasi ma leo I nei lo matou kumalo I le fo la walo ia I le matou ngā ruanga sa matou malanga umala I le wala uria le na ma le fionga a whiri mali pa pia fo le telenga asiata tulitao ia maisi sui o le matou sa matou whelo aila ina mas teimi mo fo le o fifia le Pacific Warden ua whaatalofa malulu lima lana fionga I le komisina o leo Andrew Costa, Commissioner Andrew Costa ia whapena fo ma le minsta o leo the Honourable Poto Williams au le saunoanga la Andrew Costa nafi na whapeai o le tangata le nei Sri Lanka wa leva na mata I tuina leo ma o sila fia fo I le fionga te mai tai parimia ma lana officer le tangata le nei walo o ripoti atua tasi le nei tangata e iei whatasi ma le tangata fo le lo Tarrant lena na fia le mea matautia I le aso spuma le lima o mati I le tausanga le seik mawai atu nei le lo I Kalaistete nisi la nei o tangata ono la tau te mauti no le o le meta o le ideology o tangata nei e mai la tau te langolangoina
ia le baenga whaatupu whaalabe fo leo le ISIS, Islamic States, Independent States, tangata i le utale no so iai, o whanau nei ma tangata tupunga mai i manawa o isa, o tangata o isa maeli, tangata o le tuafa, le iai tangata i o sae tu tonu po le Middle East, o tangata nei, e na o le taua ma le toto ma saa pe a whai, e au mai ia i tu a inga tali tonunga folele le Western democracy, ia po o whainga wha pālangi lea o tātou wola i nei, civil liberty, human rights, rea ia te tau o tangata tasi al tano tangata nei na o ala akapa, ia na paua leo le ingoa na wala au il tangata lea, ana nafi le teimi na whai il whana level nei, pēlua ia tonu, ia o wherangi bea, o ala akapa, o le atua, ia vi ia le atua, o le atua, o sisila e. Le ta ule swafo le atua, le whelua i malnefi, matatu i eita ngata i o se va, inga, e la kafsiri ake, o la so mafu, tana wha peo, la te tu oi, anga o kukua i o wa levanga o konginga se ele, ngi po o se afu, i po se pisu ko kau. Mo i ala, tala, tulo, ai o le wa babe te le papa fan e mari la fam te langa e le tofa ya o matangi o le pa o apu le babe uma yo ya le la na ta u ne o le to i la to to ono le na manu na fi le anga le nei fi le al tanga fa tu pa le vele nei e to tolu o matua tinga ina na lo tom fai ri into my type for my I awala uma malona tu mai male malo se atua na ia fasa wina ia swifu la tu tatu talo fo mo nei uso mo tu fa fine o te mama tina wa afia I le afala o te lo anga I fo se kamekiki e ka mo I fo au ka fo I le ka mole o te lo o le mea fo le na wo fa solo ato le tu do mal malama pola ale e amatau ala kapa o le ta ule swafa ma malu o le tua ma ule nisi tatu I tanga tu lau atu le whaafonga mai le tino sa no le fionga le tumai tai parmi pe I fōringa mai I se vai le ba I le ulanga le o a siringia nei I le komisino le leo Commissioner Andrew Costa le ala ko ke loa le ngau mai ko of savili e muri mai le kama le na mata mai le lua fes fuma le ono o muri ta I leo io 24-hour 24/7 surveillance il tangata lono winga tau muri umai ai so stemi au a to ma le po e o fo le termina tu ai lo na fale le aso na fi o kilani sifo na muri mai fo I leo ona la tu te lolele e ia le temi snap ai le tu ina le tangata le tupu lo mal fale bela ia mo tu ai tu lai le ono su se kona lenta o nei komisina o leo ia Andrew Costa na le o to ono tangata o manu nu o le nei fiele al tangata fa tu pa level nei sa donga le fionga tu mai tai parmia this is an absolutely attack on our people on our soils again this is a terrorist attack o se fainga fa tu pa lave ma se o se inga tangata nei fa o se fa tu pa lave ele tali ina ni si le vola tu la me tu pu de lo kale stitche tatu mana tu umala na me ya o te lo fo ele mfai ana le yaise police and commissioner of inquiry ya po se paenga fa pitoa su a tole mata upul matauna mai ni tali e televisioni e tauna tali ai o le fionga le komsina o leo ma ila toia le team le surveillance team le e na la tu mutai ile to ina le le mea fo e maria fa mai o le tangata na faino na fa amsinonga ai le mafai na fa le pui na a fai ai le me le fai unga fo le e au mai tua a ia mulmulita I e pea leo
mate tu ya ana fainga o ngai oinga o ia tala no iai o fe alu iai okay ya lo toi ngā melana e tula i mai e wha'i o lea ia te tau I lalo le tula fono e te tala istanga te tua ai tau fo na mate tu e leo le pui ngol sang le mu o I tātou uma e le whapela wana o se terrorist post tangata fo le whatu whale lai la fo I le musalonga o le kama e penga lele I se meo se pulo waiku o ko lo meo pulo waiku fo le ola ilunga o le meo le au al povi vatu fa fonga me le tunu le ka ko sa mo le masulumi le se me fa pena ai o le tanto lunga fo le na lo iai fa fi tauli o le mental illness I le fo le tangata tu wa fi el fa la bene ia ona tatu se e mai lea ile mbele fai atu il tatu o tunu e lo fangia le fa la lo tupu I New Zealand alo mamau e se mai ai awane I to wafe ia o ia le mafai aso e anga lava le kako ku o fai kakala ki e fai ako e or tu sa leia mele tupu la yanna e ta watu fa mo le one o se si o la fa le ka nga fanga I fefo I countdown in Lulin I feel so easy over sa mo o masi a hinga o fi matamat just le mal melna le na tupu sa mo le afi se la fitu sfulu na avatu ai le sa vali lunga le ea ale tu AP I le na vai tau ina ia so sola ma me I tangata lo nofo le tala fatai ia pia ma le wafu mata out tulo ono le ai ia le mele tsunami ma le ngā lolo le tsunami e oso mai I se taimi po o le tau le lima po le whae le babea o mo lava le I sisi e to nofo I le tala fatai along the coastal highway the coastal lowland areas e tau na o me ute mai lima o ute le maunga vaia po fel ia le alme o le laki o le I sau o se tsunami I le nata e tā ai fo le lima e muli I tua le tapu inga o tu ngā va a fautasi fo I I lunga le apitanga ua tomu loa I le tunu e tomu ea e o fi maka pe fa pe I le me ka o le ngalu lolo ma le meo le tsunami ta fe le tuai lo na anga le te le sawo se tsunami le na taimi le ngalava le tunu le ususta I mo le falo ya ko vai foi la ina ba le tunu wa do mal ko in ko kasio o foi ko le pa un pa le falo nga si le falo se me fai a ko fa ku wa le falo yo le fo le ati kopo le falo nga si matu anti ati ya se falo mai la e ja o mal me ke fai ko Kere mena tu ana le sau wan le lofo le tu ana le se tsunami na tu sang ale me mo ya ole o tinga tanga tale tantu tu e fa ko yo ko tsunami la sau ka fa po le lima le va ver ai o mo ye afu puru mo sa fa I kai la pika nga le fa kari pu la ki ni sau kai ngi tsunami ala le tu no e mali ten ya le na e la e fa tanga la fonga ai o le mea ta ua lea mo le silafia a mai le sa vali e lapata ia I tātou I whaarabelave ia ma me tupu whaanatua o mala whaanatua e o lava I whaamai aua e te ta alo iai e te le ta alo iai katalo fatu o leo wawatu o la tātou wola si tase tātou pese fo I mai ona o leo se si whapuponga le tātou porklame ia matau mwhai fo I so te iatu I le tātou uso a whasalau ma le sui le radio Samoa ia pia le tusitala whasalau si nia le fionga le alori ngal mo le mana tu manu vau au tunga vai o tipi au tunga vai pēr tātou fo I mai
Talo talo no uso o elamuna mai Le musu musu atu e osio so vai vai A o ta fitu fa I le whainga ta o lau sawaninga O pupu le pese o ai e se tautai E lea o Tama whainga A ole usomoni e whangatonu le malama E whaafōlinga o ni upu
whaatinga i au talinga. Ai o loo sa afi mai tua o loo wha. Ai o loo sa afi mai tua o loo wha. Ua o walo i tunei. E le whaangalo mafutanga whaapenei. Ula o te talo i a tau ane ai so sei. O leo o mo ni a tau longo i te alele. Tata whata o le tai au e whaingata. O le tau o so ua whaitau i tula. O le ata whaamama e o le ata whaatofa. Ia tawhi mala o le whainga malanga. Wha o manu ia tini lo wha moe moe. Ia manu ia lau wha muli lo usoe. O tutu oe i tala sanga ia leo leo a o e moe. A e sao mane ama wha ailo mai lo foe. A e sao mane ama wha ailo mai lo foe. Lua o malu tunei. E le whaangalo mafutanga whaapenei. Ola o te talo i a tau ne ai so sei. O leo o mo ni a tau longo i me alele. Ia, toi whaatalo whaato fo i malo lava le soi fua manuia malo fo ngā rurue i le nei fo i maenga o le tautua a le siu fonga Samoa Savea ma le Tanoa Ava le nei fo i astona i whaatasi ai ma le telenga sa le ouro se mau matai o a sangala i ma le usa fo i a LJ no le sio i le whaafonga mai i le tātou tunu le solo i ai i le whaamumoe o le a maua i a le tātou whaelo inga fo i ma le a whionga le alori ngal mana a le ua vai atua ua fotoa i mai. Tu manu vau au tanga vaia tipi au tanga vaia. Ia o le sui le nao le tātou Radio Samoa i a pia. Patalo fatu i lau whionga le alori ngal mana pe a whai ua maua mai i a le tātou sota ingal nei aso malo soi fu manuia wha mui Samoa sa malo longa le lei i le nava i aso wa tuana i atu. Ia, whaleika le fo iaso, ia me se fo i le whenga ia o lau fionga ia ma tiuti tau ave fo ia wale longo pui ali o le tātu o tunu umaloso i fua. Ia, langi mafo i lau whionga le alori i po lau sungotu manuwa. Po ia se sao noanga i le meo lau tula i mai nei wa leba na tātu no fo tali foi. Ia po a tau rumanga o a ungole. O lau te wama e whamai o le matua i tumu lava o le nau whanga le tutu o loto le ase wa inga lau tele a lau whio. Ia, i salo le fono o matau atu i ata i lunga fo i o whenga te whailangi ia i la tau sam whaina po ina mai ia ata mai le maoto le tutu o loto. Le fo i sa tinga lavana tele fo i tiu te mawhi au o le whaingo le mai as. Ana wha noa lava sina teimi fo i anga i ai. O se i mori mawina le wha moe pe na sa ia i le tala inga fo i le wha salalongo le wha moe le. So, ia, masalo lo matau iai pe maua le tau se lau i la tau sa awai le fontanga i le so. Sa awai nisi o wha urunga fo i mtanga luenga le malo. Ia, masa awai fo i tamai ta ilo i sili o wha malo lo tu mau nei. I se wha unga le minsta wa ia le official lo i sili o le malo. Sa ia i fo i le wha urunga o le mtanga luenga o tupe ua wha mawai. Ia, manisi lava fo i o whaururunga o nisi o mtanga luenga le tātou malo pe o le whatum sili o mtanga luenga o le soifua malo roina.
O le foi la sa awai ma le Palestine o le pisa a le whala tonga fo yo tangata whaingaluenga le malo. Ia le whalitua ia karameli le a taua tuala. Ia le sa maua ia le mātou whiro inga inu mai ale whono. Sa tapu mātou o na pale le mota. I te mi le whanga solo i fui sa unuanga ma talenga fo. Ia o no tūlanga fo i leo mana o mia le tūlanga fo i le maua e mātou sa unuanga fo i ma whina ngalo. Le la sa mātou tapua i ai whafu. Ia maua i lo le mātou ava noa mātou whiroa i ma le Palestine. O le tūlanga la leo wha manino le Palestine. O le wha moi moe ai o le whontanga le ana whai e le so. O le toi tau a mata o na toi wha mao. Popo le wha la tonga o tangata whainga luenga le malo. O le pisa a. Ia po le Public Service Association. O le si lai tū lea sa ia whainua. O le lato whiroa inga i le so. O lea la o le a whai le lato tusi. E ave e lango ai le tusi le ua tau ao e le tamai te pāle mia po le minister foi. O le komisi e pūlea tangata whainga luenga le malo. O le a ave foi le lato tu alalo tangata whainga luenga le a saini umai. E lango ai foi ia nisio vaenga ua atu ngalu iai. Ia nisio tai po whaururunga mtanga luenga le malo. Ono tūlanga lava ia na whamanino mai Palestine pe tūlanga ia sa lia di mai. I le whamaloro le tu mau le sa me malo ia sili. Le ua whaamuta lana tautua. Ia whapea fo i le whaamaloro le tu mau. O le whailau tusi o le whono au, o le ofisa o le whono au whaituna whono. O le atalia la a whapea watu la tu tusi na e langolango i le tusi le ua mua tau nu i le tamai te pālimia. Ia ona la tu talia le po le ase e fina ngalo fo i o le tamai te pālimia o le a tu ina atu e tali atu ai. Tūlanga ia ua a whea fo i se fina ngalo le pisa a. Sa whesidia iai. Pe mafu i se ali nei teimi o toi wha maapopo ai le wha tonga. Awa a fua atu ei le na wha ilo le Palestine. Fast food tau sanga taruai. Le fatu atu e whiro ai le o le wha tonga. O le voi sa fola wha tau toi i nisi fui o tupe o lo ia ia le wha tonga. Pe o se lato tupe pe se lau afe ea lae te wha whainga luenga le tato wha tonga fui nei o le utos. Ia manisi vai ngā tupe wha pe na o lo o. Iai pe i te ngā tupe le whalap tonga tangata whainga luenga le malo. Ia wala tu ngā luenga whai. Ia tonu fau si sile le ata le tātou o fisa fo nei o le whale o le pisa ale i funga lei Savea. Ia ua tūranga le anga lava le nā mauta. Ia ua lewa fo i tau sanga i le to e wha ngā ina wa nā pisa i eisi le pā sa he vai a tangata whainga luenga fo i pe a mai anga luenga i whai ua le vai aso. Ia e talu mai ala nā tein. E le to e maonga e lunga ia le pisa a e tua na i o le solo te e le valutasi. Ia ma wha solo mai ia le teimil nei. Ia la fato ato e tau wha maa popo. Ia e mai e fuli tō tero i la tau sa awai. Ono o le nauna watu fo i e fia si la fia po atu langa o iai tupe le whalapitonga o ani ngā luenga o iai e whaata oto. Ia wa amo lo la tu si la fia. Wa fato a maua leo se feilo inga wha pe se fono o talo Savea. Ina toi wha mapapoina nei la o le sosil nei talu mai solo te e foi o le valu tasi ma le valu lua lea na. A leo te wawa atu nei, wha mai sa tumu po inisi o malu le malo, o whaia onga, o li imu te mai tai fo mai, ia wha pena fo ia li imu te mai tai tausi mai. Pasi lono winga, wa ta tala lava le vai whale mo, so stangata whainga luanga e fiu mai i le so. Ioe, awa langa e whalap tonga ia o tangata whainga luenga le malo. Ia i uma i tutonu ia tangata whainga luenga i so whalap tonga ma se mtanga luenga le malo. Ia o level mtanga luenga tele le soifo malo roina. Lea sa awa i uma e peifua le mtanga luenga wa onga i le. Ia li mta mai te whaia onga sa whapena o na awa i le so. O tangata whainga luenga uma le malo i tutonu o whalap tonga lea. Ia o tal noa tupu inisi o sui sa whapeo na awa ia tu le whaamai mo i le so. Ia wala ngona lava le fia ua. Toi me whai ona toi e whaora ola mai whala tonga. E peo i sa ta oto i ai ni atu ngā lunga o le au whainga luenga i ni me tupu mai le whaatinonga o lantu utiuti. Pe a o ina luka le ngā tai whale. O i whala tonga lea sa whapena o na tango fi ai. Ia o le visiri fo i o lo visiri nisi. Tele nisi o whai unga fo i le malo ua mawai atu nei. Sa whapena ona wha malolo i nisi o tangata whainga luenga, e me se iuru mta ngā luenga. I nisi o wha ingo fuar kāpineta le nawa i tau. Ia ai sa le i
mata wina I lātou se tūlanga whaapea sa whaamaupopo I matalo se fono. A le la ua pe ua tūla I mai loa nisi o tūlanga ia I le amatalia o le ulenga malofo. Ia le ua tapa nei le pelestene I tangata whainga ruenga ina ia whaamaupopo atu. Ia mo le tūlanga fo I le talanoa ino mata upu nei ua o ia I le loto I whale fo I o tangata whainga ruenga le malo. Ma dia le. O le ale tā ua o le toe a la langa ina o le mafutanga le nei ia. Na ia se whaamalusi au po o se una ia le HRPP le fast food tau sanga le utona ia tu e te tau pe o na whai mea wale te whalong. E mtua le ai ama se me se vanga nani ua whase tuanga le malo tuai lea a le uru whane mai le malo. Ia, ila umātau iai, o te le I toe mana tua pesa iai se tūlanga sa toe whaamaupopo ai ni whonutanga whaapea le pisa a. Ai pe ona maua I pepa o whaasalonga mai le ofisa o le vāngai puipuia ia tau tangata le whina ngalo le lātou te tai. E whaorolo maau, ia ma whaoioi fo I tangata whaingalo ngal malo ina ia tūlai mai. Ina ia whaatino le lātou a ia te tau lea, ono me ia ua tutupu ma tūlai mai. Ia tonu fo o se whaamanatu le leia le te tai o le nāvanga whaopufai. Ina nei teimi wa le ufa se tuangal. Ia ai o le fo ina au mai manino lava I whainga whaavaya le whaatutu I le tua Samoa o tasi pe a whiwhiri e vem whainga malofo. Tasi leo vaenga lātou te toe whawhangu mai. O le whaatutu o tasi. O le komisi e pūlea tangata whainga luenga. Ma whaatutu o tasi na ngā luenga tangata whainga luenga umale malo I le lātou matau. Pe o lea teimi tele lea sa tula I le foe I le vaenga puipuia ia tau o tangata. Sa lātou mātau wila ia me se ale fionga le tamai te pālemia ua lewa na loto no toi e fo I pūlenga māloa le hero pipi. E pei ua le maua se tūto o tasi o tangata whainga ruenga. E pei ua o le ale tala whainga o fia. Pei ua poro kiki uma le whainga o tūlanga tofia e me se whaurunga o le mtanga ruenga ma whalaptonga le māloa. E fua fo ina I le whaakona karate. Maria le. O tofinga uma nei. Ia o tātou ilo uma aso ia sa ele kon karate ia tūlanga tofi nei o whaurunga. E ta ua na vai teimi o le permanent appointment. Se vang na ua ngase pe i se me wa fiaile o lo whaururu I aile mtanga luenga. Ia no whatoa whaile o se whaiunga. Ai sa tu sa no lava le au nanga I na vai teimi. Al whakon kalate la o tofinga ia. Ia pe le tolu tau sanga Savea. Ia tātou te lo mama sila fia na tūlanga. A wha pe tolu tau sanga ia lau kon karate. Ia tawana e ngalue mal wha maoni. Mai whaalongo I o I le pulenga o le malo. I me whai mai ia whaatino I o le tūlanga na. Ia a o hoila le temi o umalau tolu tau sanga. Ai wha peo lesi le fia e lau minista po le malo vo. Sa e pipi o ma e pi e te tali a ina ia me sa whaatono tuai. Io ina fo ina whai e man whai unga mulumuru. Pe toi mawalau kon kalate mo lisi tau sanga. Ia pe o le a malo lolo. Ia le tusi le la sau si sila ma lau tanga I le tusi le na whai o nei e le te fono o le pi sasi ia abatu ina ia wha manatu ai I tangata whaingalunga le malo lo lātou tiute ma le wha atua o ia o le lātou ma le wha pito au ngafo le lātou tautua. Ia tonu lau se fina ngalo le te fono fo I ua se e nei le foe o le natu langa tofi tonu le komisio ngalo ngale malo. O le toe wha manatu le ufai ngalo o lātou tiute o lo wha pena o nei tonu o le lātou taiala o le wha tinonga o lātou ngalo E te taona tuto tasi, e le taona wha I tu au pe pito tasi I se I tu I le au nang. Ia tutusa uma, ia tu mua I o tangata uma le wha tinonga o le lātou tautua. O le whaila e fōringa pe e wheso tai le tusi lea. Ia anga I le tusi lea sa sara laudunga o penga te whailangi. Sa wha penao na wha leo ai ia atunga lunga fōi. O nisi o wha urulunga o mtanga luenga le malo. Ia tonu la lewa ta oto nei lango tonu ia le wha moe moe ina wa mai ele fono a sui o le whalap tonga o tangata whenga luenga le malo I le so. Ia ora tatu talia la le tusi lea la ave ma le saini ngā lima le la ave toe o pongi a tidi ai le tusi lea ua tau au le tamai te pālemia. Ia ora tatu talia lea po le asa fina ngalo fo le te tai o le malo I se vai aso lumanai. Ia ora tatu lo fo I leo tūlanga le au iai. Malo wha tei lo fiong. O lau siri lea e winga
o lea e pe fōringa mai I se si tūlanga whaaporo kiki fo lele o toina langa menei ona e fōringa mai o lo o I tua o ia le sa ave ma pale mia e tu lei ia ma fa malo si au I le totelo lau fai ngal au fai ngal wenga malo o le ma se me pe tau fa fefe au ia o tau tanga I se sila le ia malutia au tau ngal wenga malau tau wa ia tau a ina yo tau lango le I HRPP a fo mai tau te le toi fo mai fo ia wa tu kwata tu Savea mo tu langa fa winga ino ia mea awa tatou vai le fai vale nei o upu fai o malo ma le porkiki ia o poto fo I latou wa o ina le le mata upu le molingo le fe au ina ia unu I loto ma fina ngalo tangata I le whaatali tonu wino le tangata o le whaatali tonu wino le tangata ia a tonu o le fina ngalo fo ina o le taitai o le la vaenga wha upu fai tangata whai ngaluenga ina ia matua tutula I mai e vai o latou wa ia tau ia la a mata ona tau a whaina ia le ata tu te lo umu Savea ia pia I whai unga ia na fiai nisi fu wha urulunga e peo na ia ile whai unga le ua whaine I le tatou lo ia sili sai ai ia peo na le mapuna uma mai nei tulang a tatou asiasia le mta upule le lo ia sili ale malo ma le whailo tusi o le fono ia le ata tu te loa na mafua uma mai nei mea ona o le teimi o le tātou palota. Ia mao o aile mta upun whaamsinonga ma au mai ele polo inga I le lo ia sili. Ina ia tau au fia le fono al pāne mene whaatau toa isu ina whiwhiria mai pālota tele. Ia nae tau te sila fia mtātou iloa. Ele I tau nuu le polo inga le mea tau na tau nuu iai. Ona o le ai ele tau tau nunga o I le painga malo tau sila sa iai. Mai le fionga I le pāne mea sa I le nātai. Sa whapena ona ia tau mia le whaatinonga o le polo inga le al whaamsinonga. Pe ana whaapea la e usita I le polo inga le whaamsinonga. Ele ise me taunu ia tūlanga. Ia e peita. Ia. Leanga tau tatu sa vali alo le tūlafono, Savea? Diela. Awa lena mai le inga whaamsinonga. Wata o toa tu le pitola au o le fionga I whaamsinusili. O le loia sili. O ia o le alongo ina tanga te tau na iai I le taimi o le whaatautonga. E au fia I ma le fionga le au le malo. Ala sili le watu nei I le fionga ngalmalman. O le pe fōringa mai wa mata ona tau tatai mai le mo le ala ia ngaluenga matiuto le fionga le au le malo. O le wo mana whaatono to le palemia wha malo lo ia sit ia fio mai ia wha malo lo to e whai atu e whaatea lo ia sit to e fio mai le fionga le au le malo to e whaatea. La sautanga e pe wo fōringa mai mabala mai ni ata ato tau le nei I le working relationship le o le Ia, awa langa ia le fionga I le au le malo ma le whaatinonga o le tiuti. E whai me whaalongo I le malo ma le teitai o le whainga malo lo iai. Awa e whautua. Ia ona whaile ia le whaiunga mulimuli le talia ma le te ena. Ia alai fo ia ingo le tūlafono pe ia ini fuafuanga le malo mai le teimi e matu I lana fionga. Ia e le o tusai fo I masona fina ngalo. Ia le ata tau te iloa. Mai a le teimi fo I o le ao le malo sa iai. Le o mai nei teimi. Ia e whapena e nana whautua atua le pālemia I le mele e whapena fo I na saini le ao le malo I le natu langa. Pe voi la le whaiunga le lo ia sili sa iai. Ia le ua watu le whautuanga le ao le malo. E whaamuta loa. Ia ma saini ai le. Me voi le warrant whaamuta ai le au nanga. Ia atonu o tūlanga ia le working relationship I le vao le executive. Le fionga I le pālemia o le pule whaatonu le o le malo. Ia me le fionga I le ao le malo. O le ae solo ai tūlanga e te tauna iai. O te lo fo I o le fo ena usita ia le ao le malo I te mia sa au mai ena polo inga usu le fono. Ia to e mai lesi polo inga wa wha le ao ngā le usu I o le fono. O le asa usita I wa al whautua o I le pule whaatonu o le executive. Ia iai le fionga I le pālemia ma le kabineta. Malo whafta. Ia, whafta ia tu lava mo le teimi o tātala noa. Ia o toi fo ila o tala noa. E winga I le tātou tusi la lea le ua sau nei tua o le tula fono e vema te iala mo I tātou. No fo mo o toi mafofau I le tula fono le na whaia nei tula. E pa mana malo o le Criminal Libel Act. Ina ia mwhai ona toi te tala no tanga o le tātou sa tonga wha le tu stala ma wha salanau
e me sei le tu la fono mai le la so tal tonga o le tanga sini o le tatu ngarwenga ile telo to sangu e o mai le so Faftai ia te sina fia foi Savea ma le whaafonga le tunu. O le vaenga leo le criminal lipo sai tonu mo le tula fono le na avesea. Sa solo ia le parlemene. Ia ai te ua alu wa ia lua ia lua. Wa telefoi mena sila atu le malo le na temi wa te tupu mai le tele le tau wha le anga I lungo. So ta inga Social foi I media. lungo. Yo, social media. O le lana to e o mai ei le tula fono le. I lo ula tel tunu. E mo I a fia imel fati nonga vo le ngā luenga tatou. Ia ai mo le lau tele. Ko le mo le fai tala e le ini mau e fa e lango lango. Ai o le tūlanga foi le wa me tau dia la o le criminal lipo. E criminal. Pe a mo li ai mo le fai o tala tau fa le anga. O le fa salanga o le fa pui pui po sa le tupe po fa salanga uma e lua. A o le ata tu te loa la ye tu la fono foi le o tu la fono le defamation law. O tu la fono foi ne o foi nga tau fa le anga I tala. Le ave fai le su enga le civil court. Ele se criminal. Ia o laita o tual tu la fono na ai pe criminal life. E fai si o nga tele pe a o leo leo. O wa nga nga leo leo su e o fa mtalanga ia wa fai. Pe ye ni fa ma ni mau e langolongo. Ia na avele o ilu mo fa msino nga fa msino ma ma ele fa unga. Ai o tu langa ia le tele tonu ta to pitola au nga nga fa sala la mutu stala. O le tonto ye le tu la fono. O tele o malo temo kala si malam lama. O leven solo ia le criminal life po le to fa nga ina. O le a ua tu ala vai tu la fono ia pe le defamation law. E fa ti tu langa ia. Ai pe ia ave ia o criminal le me we e fa si ma tu ia pe fa ma ni ia le criminal life. So stala la te fa ia ai no fa ino ave ai si le sa tangi le leo. Se tau fa le anga wo fa. Ia ma ole au la pela na o le fa salanga. O le fa pui pui por sa tupe po fa salanga o mai. Malo fa te lo fianga ia manatu e le si vanga o to si le o manino ma ia au fala e si vanga na o si vanga te fia sa no ia na ta to ma vai le au ta pena fo ile sapati mo ta au le masalo na sa ma o mai fu tatu o tunu I New Zealand ma Australia ma America ia fa mo fu tatu te wila le o mai ai le po na yaso ia ma keti e lua le sa fa ia ma tau tia Savea le mana ia le tu mo le tatu o tunu I whanau ia me se foi o ainga e watu e mata ma mai moi whalinga o wha airi ki tara leo malie ia manai wha whiawhianga fo nai siva ia matali ele sua ele whiawhi la fo isa ia le vaenga fo ele maketi sa maua ele tanto taula ma le vailima sa whiawhia I fo ila tau le whiawhi o atu e whaisina Eva lai titi ia ole ia ngai lawa fo mountain ua mai anga luenga les foreile o le vaenga tāua na mai taulanga o le tausanga te nei I tātou te wila sa le ini sauninga whapea ia lewa whaile tātou te wila ni tausanga o lewa ieina I porkalame ia ua whatino ia o ta mori mawina fo le stofi meras foreile na whatino to te tātou tunu pe o mausisi ava noa e ise mea ngai ia le fiafi malolo ia no ua lofa atuale le tātou tunu ina ona sa whapelei I tausanga ele ia se whama ia o eva solo I nei ia talu se ia na tausanga foupol fa ingol ni tausanga o to tala mai va lele ai ia le na fa fonga baile tunu o mata longa mo fionga le loli ingal mal mana tu mo vao au tunga vo ia tipi au tunga fa te tele lava mo via tele le sa pati ta o la so tama mo so fa bianga o la so tama ni silene ia ai le mangi me alufa aftai ia o te loa langa o mai ala sa tama sa moi le masina na tuana ia tunei a le te loa le foto a fa manatu le sa ta o tama fo I to tunu ia mo li atu lo fa ngai tama umol tatu o tunu I maua se sa fifia ai o le tulanga I mea lo fa e tu sa pau a tatu ai masanga na sa tama ia automa I nei le fo ni mea lo fa ta fiu foi fa tal tali pe fe le mai ni nu mela vo I ele te le mai te alua I o mai sina me vo ile ele ia se mea ai pa wan me ta o le sa tama a maua lava e ta mo tanga le e tali alo ia ile sa ia o le me sini nam ta o ia maua ma tanga ma le ainga ma fanau Savea ma lui foi le sa tama lo fionga na lova tai ia mo le mo la fionga tato fe no I pe mo so fin ngalo mo lo so fu tua ai fa so fu ia mo te nei ia so foi Savea
Ia, le nā ua mai atu le tanoanga fo'i ma le a sui o le radio Samoa i pia le whionga le anuri, ngā mana, le sunga le tūmanu wao, au ta ngā vai o tipi, au ta ngā vai a. Ia, ma le tūlanga sa ele whonu tanga le pisa, ma tangata whainga luenga le maro. Me la le tāua i tele le fō whanonga watu, ese fo la le angeli, o le angle, lea na whaata oto mai ai, ia le winga le whonu tanga lea. Wana o se vaenga e toe wha mao popo ai, ia le sosa ia te, mele asosi ia tangata whainga luenga uma le malo, wa wha se furu tausanga. Talu ona le toi ai. Nioe. Te le lola penga deregistered ma ave ese mai le lola o le stala o le tulanga le sa iai mua. Ia, wa le solo te e na le nalu le nava i tau le valu tasi ma le e ma tau tia. Ia me sa tula i mai ai. Ia, ai paftai le fionga angan man le fofa manino le vaenga. I mai le ia se me tatu te atu o tu vale ai ma tu matangi o lo o le lei ma toa pea le tai i le folaunga fo i le ia ma le whātau tenga le tātou whainga malo fau ina ia manuia Samoa. Tātou o e tātou pese mana i tātou whasisilanga nei e lua petolu fo i mai. O le aiei le whilo inga mustasi fo i o malo whaloringia. Le fionga po le sunga le pari tele John Taima le langi afile. In this update, the terrorist shot dead by police yesterday afternoon in West Auckland had been on bail and was facing other charges for assaulting prison guards while in custody. The 32-year-old man, who can be named only as S, was under constant police surveillance when he wounded 6 people at the Countdown at Lynn Mall in New Lynn. Laura Beattie reports. The Herald reports S was facing 2 further charges for assaulting corrections staff while he was in custody awaiting his High Court trial. He was in the community after being released on bail in July by an Auckland District Court judge. Sources have told the Herald the judge was left with little to no legal options but to release S on bail because he had already spent years in custody on charges for possessing objectionable material, possession of an offensive weapon, and failing to comply with a police search. A Countdown spokesman says it's removed all knives and scissors from its shelves after the attack. It's still considering whether to continue to sell them. Kerry Hannafin says they want their team to feel safe at work. She says this morning teams around the country took some time to get together to talk over a physically distanced cup of tea and support each other following yesterday's event. The attack has sparked questions about whether our anti-terror laws are fit for purpose. The 32-year-old lone wolf attacker had been on a terror watch list since 2016. University of Waikato law professor Alexander Gillespie says there was a gap in our law that the government was working to close. He says an omnibus bill is making its way through Parliament now, aimed at adding several amendments to our existing anti-terror laws. He says that includes planning or preparing a terror attack, and that could see someone jailed for 7 years. Yes, the law needed to be changed, and they were changing it, and that was good. Then maybe they could have gone faster, but even if they did, there's no guarantee that that would have stopped what happened yesterday. Acclaimed Greek theme composer Mikis Theodorakis, who composed the score for the film Zorba the Greek, has died at his home in Athens after an illness. He was 96. That's news. In sport, the New Zealand Sevens tournament won't take place in Hamilton next year due to MIQ restrictions. The 2022 World Rugby Sevens Series schedule will be announced later this month, but the Hamilton and Sydney events won't be included. New Zealand Rugby General Manager of Professional Rugby, Chris Landrum, says the major obstacle to hosting the tournament next year was bringing 26 teams into the country through MIQ. Patrick Cantlay is still the front runner in the race for golf's FedEx Cup at the midway point of the Tour Championship in Atlanta. The American is leading at 17 under par overall after shooting a 4 under second round of 66. He's one shot ahead of John Rahm, who carded a 5 under par round. Carlos Alcaraz has caused the shock of the tournament and created history at the US Tennis Open. The 18-year-old has upset world number 3 Stefanos Tsitsipas in a 5-set thriller, winning in a 5th-set tiebreaker. That's Sport, I'm Bruce Russell. Sorry, I'm very long already. Ang le radio Samoa, easy the man. Radio Samoa. Taslima Ivatolu.
This is a COVID-19 announcement. Getting a test. Testing helps identify cases in the community. You should isolate and get tested if you visited a location of interest on the day and at the time listed, or have cold or flu symptoms, or are a contact of a known case. Call Healthline or your GP for more advice about when to get a COVID-19 test. Unite against COVID-19. Ia le nā, whaafonga fo I vi inga fo I o le nei, o fiafi, ia mana nei fo I tae au le aso tona, I o le aso wha o le masina o se tema, a o loma ia le aso a tae au, le sapati lea, ia ma le whaelonga ina fo I o le aso tā ua o tama. E le whambianga o le aso whanau le utau mai a te au, o le whamna tuina lea o le 5 se furu tausanga
o le soifua o le li'i o Robert tu mua tasi I Brisbane, Australia. Lo momoli o tuaia lo whaanga ma whaamianga mo oe. Mai I lo ta māma lo tina le whionga e murianga tele tuli o pupu Joe Tasi. Ma moli mai Hunua Falls I Papakura. Ia, whapena fōi o uso mo tua whawhine. Manuia lava lo waso whanau. Whapopo le tua nisi tausanga stele mo oe. O le si whambianga le whanau le o tau mai fōi a te au. Ia, o le aso whanau o le tamaitai o... O ia, lea, le fionga I le totoa lii. Tofi lau, tongia, lea o ngā upu tō muli. Ia, whapea fōi, ia, manuia li lau a soifua lau fionga le totoa lii. Tofi lau, tongia, lea o ngā upu tō muli. Ia, ma whapopo le tua nisi tausanga stele mo lau soifua whapea nā fōi. Ia, le awhawhine le tamaitai ia, lea o ngā upu a via. I Melbourne, Australia. Lo whātua I fōi a lo Australia New, ia ma lo tau ainga. Umalawa I nei. Ia, ma whātalo whātua I le fionga le swafa. Le malu, le mamea, whaiva ma le whātua ia me sepa o tāpua I mai ka le stete. Ia whapena fōi a le sunga. Ia sua whaioso ma le whātua. Ma I lātu uma o le tautua a le whane o loale nā le tautua Samoa I hun hei I McCarthy Street, whaatalo whatu tātou Puraklame. Whapena fōi le sunga I a whatoafe Rex lea vai se tā. Ia ma lea whine ia Shane, tālo whatu tātou Puraklame. O leo te mawai atu. E whai sto telo I la tolo o mafuta mai Amerika, e mai se Seattle, Tacoma, Washington, lo whamanuia ma tāpua I mai ele whionga ia Leota. Tavui Peter Strickland, ia mana whare tua ia sau I malai o loo momoli mai o lalo whaanga I le tina ia sieni sewa muli kurene alipia enderman ia whapea fōi ia le whionga ia patele Father Michael Alipia Enderman ia mosi o tau fōi ainga ia o le na o nai whaamdianga na o le nei fōi astona I mo I la tōlo whamatuina o la tō soifua. Ele ngata lai I la tō nei. O le tō tele o le tātou tunu o lo whamatuina o la tō waso soifua le so. Ia, whamni atu le tua. Ia maanga le lei atu. Ma whaopopo nisi tausanga I mafuta I ainga ma whaatino le tautua. I lau ainga, ia whapena fōi le kalesia o le nuu. Ia, ma le tumalo. Ma le tātou o tunu pele I Samoa ma tangata lau tele I nei New Zealand. O le vaiaso fau, o le vaiaso le na o le Tongan Week, Tongan Language Week. O le no inga la, o kaunga wha ma ai e kulau lau wha konga po ala wani uputonga fo I le, mo le fo inga ngana, o tātou I o tātou so tanga, I tangata tonga. Ia, e tele a fo I tonga nofo I tēne Samoa, tele ia tama Samoa nofo I tama I tonga ma ua. O si ai o tātou ainga, o si ai mafutanga, ma sootanga I le ngafa. Wa tasi le ma tā upu, e tā ua tele le whaafonga le tunu. I le tele o tausanga na pule ai I tonga I a Samoa ma ave I lātou le tangata tātou te. E ngā rurua I lalo le lātou ta inga, I le teimi foi o le tamalo tala I whei. Ia, lea na la langa I loa le taua. Ia, matulia mai e loa mai le pata. Le tamo tuna mawhata, ia ma le tama le lātua whine. O ulu masui. O whanau ia, ale tau ina, o whepo. Ia lea, tango ia, o whalele o whakonga, ia mai ngai upu fo ilele, e whamaai e ilo whakonga. I lewa ia so o tu, lewa so na whamnatu mai nei e tia ue le sunga ia. Mac la ulu, o ia le nao le, whaururunga fo o le tātu mutanga. Runga lea, vea ile fionga au pito William Seal Maminstan. O tangata atu moto o le Pasifika, the Ministry of Pacific People, ia ro lātou whatau ina, ia le ngana a tonga, I le mai a safau. O nisi nei o I lātou sa ia I le fono, lea na whai nei o tangata umale au whainga ruenga le malo. O le fionga le tumaita, I lea sa ave nei malo I sini lea ua wha malolo. O Savalenoa Mareva Beetham Annandale.
O le sunga ia fai malo matu mua Matthew le msio. O le komsina le nā o fai ngā palota. Ale tunu. Te lea le mele la tu lai mai nei. I fai ngā palota la iti fo le bo by election ai tu malo fitu. Le fo nsa tala noa toi male. A fionga ia ngal mana au tu ngā vai I le vai aso le nei ua mawai atu nai aso o tuna I atu. I le tāu o tele. O le to e feo wa I o le atunu mai sa vai e o I uporu e whaila tō palota po o mai fo I uporu e o I sa vai e whaila tō palota I a whaia whale palota nei special voting booths I te tonu o uporu lava ia e a ngā I eile tō tele I a whapena fo I sa la whai e taofi I le whangasaloa I o le atunu taofi fo I male tele o tupe anu ai ia ma taofi fo I mare te leo le taimi. Ia, e aluai. Nisi nei o isi fo I whaururunga mtanga adwenga sa awai le fono len fo I nei. O le fionga angalu mo le mana titi swauka. O le whaururunga na o le mtanga adwenga o le LTA po le Land Transport Authority. O le pulenga o whina ua inga matabale I lunga le fonga ele Samoa. O le Officer City, ma le whaururunga le mtanga adwenga o le office of Maumanga o e maliliu ma e whanau mai ia maisi lava whainumera ia pēo o le taimi fōle o le census ia po le whaitau ngā whai o le atunu wātoa tasi la lea office city sa iai o le pule o le office of Maumanga o le pule o le office o customs and revenue o Maumanga o le o matanga benga lea ia o le tau nu iai mea malama containers o loa I le wafu I mataut. Le fionga ia matawheo Avalisa Viali, tasi lea CEO ia sa iai le fontanga lea son I le so le tau nei. O le CEO o le matanga luenga o le ACC, ia po le matanga luenga o tau I o parulave whaafosei. Pe ona iai ia le fionga le na ia muri ang tele Margarita. Oi e la io molan toi fa emo mai leo le pam diangal na le aspanak. O le CEO o le SIFA Samoa International Finance Authority ia po le vaenga lea. E la tau te pulea ia le sosi po le pulenga o tupe al watu todo le atunu. O I lea na vevesi mai e fo I lesi vai taimi Lena mafua ai ona iai le tato wa kolosi ele pengi uluri fo le elopa. Ona o le talitonunga o Samoa o lesi fale tā mea ke lea lea. It's the biggest laundromat and money laundering scheme I te tonu al Pasifika. Ia sa ise teimi tala noa atili le namata au pufa mai o tupe ele lea a isi tangata fai business isi atunu I whainga whaasoli tula fono. A lea ua pasi mai ma mai tata whaale nei kongo se kako kungu. Tasi la lea vai e o ise tatou su enga si taimi. Fea o anu I ngā kupi. Fea o anu I ngā kupi. Ma le si la mea mari le uto whatino tala no le mata upule o le SIFA, Samoa International Finance Authority. Ko tala noa loa I le mata upule le ta ua I nei. I le teimi na malo loa I nei ia le asusio whaasina Oscar Malia le ngoi tu le episode lele. Na te le I ta uina le minsta ma le pale mia, ma le kabineta. E valu se lau miliona ta la le tupe lea na le ilo mai nei na wha ngā I le taimi o le emergency benefits ma le taimi atoa lava o iei Samoa I lalo o le SOE po le state of emergency. Ma ta upo fea o alu I le tupe lea. O fea se wha maumanga o ia mea. Ia tasi le nama ta upo o ngā lava o lo ta oto nei. O lesi tangata sa iei I o lesi whaururunga sa iei I le fono le taeao nei le pisa a. O le tamai tae leo lo whaururu iei Samoa Housing Corporation. O whale o le malo. O whale o le malo. O le CEO sa iai o le CEO lea na te vaaya ia le whale tupe tu tonu o lea tunu le Central Bank mai ava atalina enari.
O le CEO sa iai le fono lea nei le taia. O le tamaita ia mulitalo o the Samoa Law Reform. O le matanga wenga lea e to te wai tu la fono ma ni tu la fono fou, ni tu la fono teu, ni tu la fono tau whaafi. Tasi le na CEO sa iai I le taia nei. O le CEO sa iai. O le CEO o le nupi wha, National Provident Fund, o whaaputunga ma teu ngā tupe le tunu ufo le sau mai o tūtongi, ngā iai I lau sa whanga nā. Ia ma le vaenga muri loa. O le CEO le nā. Mawai, ko ki asa fulmarakasi le le ia CEO le uanga nā ngā I nei I. A le na wasile au tunei au tangapai. Pasi fulu sanga. Talu mai o na whaabai. Ele I toe iai. Se si fono na toe whaia. Aisea. Leanga fo I o leo o pule le kapeneta. I le tūlanga o lātou whai unga whai. E tō fia ai ia whaurulunga mtanga luenga. Lona winga. Sa whaia le PSC. Le Public Service Commission. A lea la o avela lātou mtawha. Yo ina e whaia le kapeneta. Wa na o se recommendation matu I a le nganga leo I nei le malo fau. Ia toe whaatuma oti lava. Ia le vaenga lea. O le pulenga o tangata whainga luenga le malo. Patalo whaatu le nei teimi o le uli. A lo lava le soifu manuia o leo whaatasi mai le sunga le pari tele. John teimi le langi a while whaafite tele lava. I le tali whaaloalo. I le whaatala ulatu fo I lau sunga pari. Ia, ele toi au talina le whao maneia. Masari le tunu ulau fionga. Watu o malu mau taulangi. Ya, fio mai le mau tenei. Ya, tapa saipu a wafo ia. Le whaafonga mai le tunu ia maisa lau sunga le pali tele le whala e. Fola ilumo o sa mali e toa. O leo o mua ava mua le atua le neita au. Talo falava malon so ifu mnuia. Ya, se ifu mnuia mani. Langi mwa ina ukafasa lea. Ia mapea I le o ia maulunga le tatou ko kalame le Tanoa Ava le nei uli o le astronai. Ka whelo atu fo I le pa ia maulunga o si le tatou matunu o lo mo mai le ta po kalame le nei aso. So I fo manuia malangi ma. Malo whaafitai o te loa matua I e pisi lava whai o mea onga I le universite ia o le ainga o le poloka o lo iai le babao I mea nei o lo rekoviti. Ia maisi lava fo I o tiute pa le ekalesia ia pa matai tausi ainga ia maisi fo I o tiute o lo efsosoni nei I le ngaruenga fa salau ma tau fa pula ina o le tele o tulafono ma mata upu o le mai oe ma le futua ma no falo ma le ngale a maisi si o tatu tina. Ia atu fo I le saunoanga Savea ia avitai angale nei ia le li. Ui lava na a whaina I tātou I nei whama ia ele uma le anofa ma le anga lei o lo tātou matai le langi tātou ta maa wha le langi. Ia o lo maua lava le manuia ma le malosi. Ia le ngata I le au te langona. Ia e lang tasia uma I tātou le pa ia ma le malu so tātou watu nuu ile. Le alofa sisiri ese o lo tātou wali. Vi ia le li. Ngā lofa aftai mo le taimi wa wha avanoa mai. Le batu nei le mātala noanga ma le whionga le aloli. Ngal mana tumanabao au tanga vaia. O le sui le radio Samoa ia pia. E winga le fontanga le sa whaine. Ia, sa ta wala e au tanga vaia. Na matua le mawhaia na ulu whale ia nisi lava media outlets I te tonu po le au whasalau. Se I vanga nā ia le TV tas. Ia na usilea. Ai se ame ua whai whape outou. Le tali. E le mana na o e whasalau. Ia ma whaan watu I tua. Se mea sa tupu mo le taimi mua. Pas futo sanga pari. Le whatu ato e. Ala langa leo se mea whape. O lasu taltununga. Se mea le lei. O se mea te tau ona toi wha ma popo I lona tau tonga ma se lango tonu lei mole manuia lumana I tangata whenga luanga le mano. O le tūlanga tonu a Savea, o le pisa a. Ia, o mantua fwina le paule o le iunia tangata whenga luanga. Ma e tā ua I o le latu pitola au. Ai mise lava le latu fang e tū lai mo le au whenga luanga a le malo.
ia e me se tūlanga a ve se tāsanga i le malo. Ia a lewa e saunua. Ia o fast food tausanga talu na le to iai le tatou pisa a lewa to a te tau whatula i mai o le monia. Te longona sa iai pēr tatou pisa a ele i tūla i mai se tūlanga maulunga e le tauana iai. I le whatinongo le lato foi no tawhaioi ma le lato foi pitona au. Ne me tauna tūla i mai iai. A le taimila nei ua ofi mai pisa ama pe ua tau whatutu mai se te i le malo. Ia e lau te tonunga. E matua i whisiringia le tūlanga. Matua i whisiringia. Mai whisiringia foi le mafuanga e lai na lato whaia nei tūlanga whampea. E mantua foi Savea pea no Tanoa te lele sawa pisa a. I le lato muta whaioi. Ia aile e te tauna sa ili. Le mafuanga o le atu e whatu wai le lato te ea nei le malo. Pe tala whea ngai pe le ai. Kua lupu monia. E whamasino Samoa na fui si le fia le Savea. O nei mea ua langa mai ai ma pe o tau whatu wai le te e i le fionga tumai tai pāre mia ma le whai ngā malo o tūla i mai ni. Se o mea whaporokiki Savea. I le o whaia mo se manuia lau tele o lau whai ngā ruenga le malo. Ai o lo o whaia. Mo le whaamalia ina o tangata to tasi. O le upo moni na Savea i le avane ai. Ma o te longona. I le le whaamai o lo whaamai ai nei mea tūla i mai nei vai tau so tātou o tunu. O le sila na o le pea wa tata ia nei na i lau sauranga pādi i le si ofisiri le na whature. Why now? What is the motive behind this? Lea le mea o fast food tau sanga o tu mai o le chapipi, le lau o eseloa, a le pei fōringa mai la i le toe whatula i mai. What is the motive? What is the modus operandus le mele wa pei wa toe ne i tuatula e patu lei mai tangata i tonu nei peo na e sano o whainga whapurukiki man mele. E saulelei a lau saunoanga Savea. Mautuna o lea i pole ai ta ofi. Awai a isi e whai matu lei le mea se whai. Ai a whai nai fua leu whainga ruenga le malola tou ma whaatasina mai ai malato. Awai o leo pumoni ia i leo pena o se lua pe toru pasene o leu whainga ruenga le malola lea a fia lea e whai al nei tūlanga. Mai e o foi lava le no tole pea no foi atu Savea e le tau na tupu mai e iai a wala o me tau no wia a le tūlanga lea o le a ngai sa o ma whātū le la tu te e le whionga tai pāri i lo te tununga i le utala whea ngai pea no foi atu e iai alo mea e iai alo tustasinga property anu e le tau na uia mua ai le i o le tūlanga i peo na tau whātū tū mai ai lo la tō whingalo. O lono winga la papali i lalo al tula fono ia e mawhai le saulo tonga mala ia tau na tātou poto mawhai al tula al mele na whea ia manatu leo whenga luenga. Ai, ala se fola tau la whea ngai ma se ala o mea sa tau na whatino mumua fo lele tau na abe mumua i le latu matau. O le tūlanga te tau a Savea, lewe saunua, o lo la tau lea i a te tau. Mai i lia tau fia wai whaatau e tātou lea i a tau a tangata soifua. Ai au a foi lana i ngalo, ia whaatino mari te tau, roa i a te tau. Wai leo sea i a te tau e tuu whaulo na whaatino ina. Mai atu le whaafonga mai a su tātou a tunu. O lea i a te tau, e whaatino mari te tau. I whaatino la mali te tau i le ali tu. E whaatino mali te tau. I tū la whono la e lima te inai la tau. Mana tua, olo o iai tō whinga, ma tiute, whaale malo, leo whae i ngā tuai le whaarupenga i lunga ia i la tau. E taua i la tau, o au auna ale atunu. Public servants, lea whae i lunga ia i la tau. E maa fua foi lana whae e, ona o tō whinga, ma tiute, whaale malo, lea e manino i lalo tū la whono. E te tau lana fua te tau iai. Le aia te tau al tangata whainga ruenga. Ma le aia te tau al tū la whono. Le lima teita ina ai le whaatino ino ngā ruenga. Le whainga ruenga ina ai la tau. O le tūlanga Savea i le tusi le peo na whaatula i mai. I lau teritonunga. E le te tau ona ngā i le whionga le te maitai pāri mia.
ole tūlanga mua ma le fola mua e te tau na nga i eise tūlanga wha tūla i mai. E a nga i le komisio ngā ruenga le malo, le Public Service Commission, o i la tau tonu lea, o le wha amaru tonu lea, e ngafa ma le au whai ngā ruenga le malo, muri ane, o na avela ia o se whautuanga, se tua lalu, a le komisio ngā ruenga le malo, i le whionga i tamaitai pāle mia mana na kabineta, o a wala nao mea. Wa wala na tau no wia al tulanga le wini o le wanga i sa o le fiona mai tai pa mia ia tai lo ia wai o le tulanga mo ia wai o le foi sa fa longo atu nei i lo to la wina mai o ila to ia wai o le e ma wa Savea ele sai ni ila to ia le tusi a le wa vifo nei isi tangata fainga ruenga le malo fa sai ni ai la lafi la to ia sa tusi le tusi matau la mo le mea le se tanga ina Savea ni ko inga me a fai wo e fai a mai ruma fa sangai wa tulanga na fa sangai fa sangatu fa sanga mai ona tala fe ngai le matonu le me fai al mena le ole mai ai ola la fitua ai tu lei mai le ia na isi o fenga renga le mano o se me le tala fe ngai it's very common sense. Yeah. It's very common sense na mau te no la voa si le fia tangata ia na drafting tu si mo tapenal tu se amele ta mo lo si pa fo le avele sa to lo wina mai ande avele sa to lo wina mai le una sa via wai te pe no vai o ala na me tau na fai ia mana tua na manuel tu si le lungo tu singa o penga lungo o penga ta fai langi na manuel tu si le ai le tau nu le fionga mai tai pan mia le ala o le manuel le tu si le sa ma fu lo na tali le fionga i le tamai tai fono o le commission a ruenga le malo le fionga ia la wano vo sa epa ai si te langona voi sa vele o umana si le sila ile tali le fionga tai fono o lo tali manino al tai fono le tulanga tau na yai e yai na to application so se tangata au whainga ruenga le malo e serve the government of the day o aina le utula mai nei te mil nei o le fionga tai pāle mia ma le vaenga whau whai, a le whātua i le tua Samoa o tasi. E le tau fisiringia le nātu langa Savea. Le ala o toi whaamanatu i ai, e le whionga le te whono le komisio ngā ruenga le maro. O lātu tiute, ma o lātou matawha i ui. I lalo le tū la whono whaamae, ma le tū la whono ngā ruenga le maro, ruafe ma le wha. Le foi o toi whaamanino a tili ai e le whionga te whono. Le tū langa, o anga tau sili, ma mionga pulea le tau tala i fai pusul fitu ma le fai pusul iwa o le tula fono ngā ruenga le malo so o se au fai ngā ruenga le malo e a mata mai lava i wha uru lunga o mata ngā ruenga si ia o lava i se pito i titi lana pito i lalo lana tofinga i tono se mata ngā ruenga ma se pālau tutonga e a fia lava i anga tau sili le ma mionga pulea o le ala mele tau tala i tula fono ngā ruenga le malo e te soli loa anga tausilia ma mionga pulea. Rono winga wa afia lo tangata whainga luenga. O i tūrana, e wha no ai le anganga Savea, e pēna whai atu. E te tau ona tātou wasi sia, le mafu anga, nā lai ona whai e lātou ia le tusi lea. Lātou ia o la lafi mai tua, e saini mai e iso whainga luenga le malo, ai se sila sila le mafu anga le o mai. Whai mai wa tuturi wha marosi, le o whainga luenga le malo. O le fesili Savea tula i mai le mafau. E mawhaina na tau mai se iso i lātou se tangata ua tuli wha soli tū la fono e le whainga maro le weini. E sesi. E le se manino a tūlanga ia i lātou ia na ia o manino le tūlanga i wha mawaenga le sa avema wha urunga na tanga ruenga o tupe. Na fionga ia le asiusio Oscar Malia le ngoi. O manino fo di tūlanga o le wha malo lo tū mau. O le sa avea malo i sili la fionga ia sa vale noa ma river piffin. O manino fo i lātou sa wha mawai mai. Ma tūlanga ia i lātou. O lo whaatari tali ia li whaatatanuanga o lātou avanoa. Aia se upu se tangata ua tuli wha malos. Tuli wha soli tū la fono le mātou. Sa vea lei masis. Ele ei masis. Upu e nāmu. O le fesili la le tūla i mai sa vea. O whea lai o mai i manei mau le wha vaya. Ma mau ele ei ni wha mau ninga. A lewa mai ma tai se i nai ni se lau whainga ruenga le mātou.
o le tūlanga na Savea, lea e watu e pia se la mona, le tala whea ngai o le tūlanga lea ua a mata me ai nisi o wha ururunga ale malo. Ia, alona winga la, te asa le whaima e le asa le masa. E i te ngatolo o i tua o una ia le mele nei wa lea, e le to e tau fo le e wha au fia ma i lo uata le tonunga ma le upsauna o tuila epa o lo tu i tua le mele. Lea ua whaia ina le palo, ta whaolo na tofi, mi milo lo matangi leo whaingaluenga le malo, o mai e fsosoni mai, i le mea lea e toi whaafo i mai mātou. O le si la mele te whatu nei, o le saunuanga le fionga i le pāle mia. E le i ai se la ngona whaapea mātou te whaia se mea whaapea nā. Anga e manu fo i le o lau tua i a tau, whaapea nā fo i a whainga whaabae, o lo i eile tula fono e pui ai. Mātou te le i o mai fo i ai tolu mea e te tilo i eile malo. I a tātou ngā lue whatasi. Can we work together? Lua? Can we trust you, ma mātou whaatutoi na o tau? Ma mātou fo i le tali tonunga with confidence in whain tātou ngā lue. Ai fōringa mai, e ele tangata le tu o le whaasanga tau ma whaatau te e. Ile le ngona, a o le maua lunga la, o le whaalupenga le na lafo, na ave i le fionga i le tamaita i pārmi, o tau, o tau whale mau, o le atunu, ma le au whangano. E sao noa pari i le avaenga. E se le matango fia o saunanga la fionga le tamaita i pārmi, manatu foi. Ia e sao lele lau saunanga le tūlanga lea, wa sao whaanongonongo foi ia o i saunanga le sunga tu le epa, e whaatatau le tūlanga lea, ma le au whaingaruenga le malo, tūlanga le fōlinga mai tau yeise tau whaamatau mai le whainga malole nei o le atuturi lau whainga ruenga. Ia leo tato mori mawina, e le o sao mai le whaamaoni ia tūlanga, e le se mea wapena o tūlai mai. A o le tau whai mai le whionga le tamaita i pāle mia, ma lana whainga malo o tūlai mai nei. O lai tau whai e o pongi mai lau whainga ruenga le malo. E le ngata ina o pongi mai, whaawo mai, ma sei tau whaamawhana le mawhtanga, ma tua foi. Fia tau sanga sa tūlai mai ai le ta pipi. Lea e fou le tūlai atu, o le fast. E tau a vea ia le sao Samoa mo le nei lima tau sanga. O le mea la lo tau whai ei la whionga te maitai pānemia, ma whionga i minister o le cabinet. Ia tau mo whai. Ina ia au mai to tunu lau whainga runga le maro. Ina ia o nātou ngā lulu e whātasi. Ma whātino whātasi la nātou tola au. Ia au hale tūlanga e peiona iei whātino ino tiuten, ia mga runga e peiona totofia i nātou. Ai le ngata i lea. A wā ato e tepa Savea i mea sa tutupu. O inahe manino mai ai le tūlanga sa iei lau whainga runga le maro. Lea sa tātou mai tauina. Na iei ni solo te na whaatino, ma tau la mua i le ta pipi. To tele whaururunga mau mle o whainga renga le malo sa iai. Ma tūlanga lana, wa whaawhainga tāhai na mo motu e sei la tōu mai le whainga malo sa iai, le teita inga seo tātou o tunu. Ai mō le teimu nei, i le mea le tau whai atoi la whionga te mitai pānemia. E ta tau o no la tōu perform, whaatino la la tōu titi, whaatino le la tōu ngaruenga. Ina ia whaamalia ina, le fionga te maitai pālemia ma kapeneta. Ai maise, whaamalia ina le atu nuku. Lea e whaatino i aina nā tua unanga. O ina le tali le tūlanga. E ono whaatu mauina i pēa i nā tau e ngā ruwe mo le malo. Ua mantua fo i Savea. O ngā ruenga i whaururunga ma sui whaururunga o mtanga ruenga. O ngā ruenga nā whaakonkarate. O le mea tā ua e turi loa i ngā ruenga whaapea. Mantua fo i e tolu tau sanga ma sui. Ma toi interview ma fai swinga ma to figa o le mea ta ua lo mai tonu o kon karate ngā lulu e tangata ia o le whaatinongo le unanga performance o le mea pito sili nā ta ua o le ala le mea tauna nā tō whai temine e ta tau no nā tō perform i le tūlanga e ta tau ana iai e serve ai the government of the day le whionga mai tai pālemia mla na kapeneta ua tūla i mai nei. E pēr na manino voi de saunanga le whionga mai tai pālemia. E leo iai tui wa lea ia i la tau. I le mawhai na whai e le whionga mai tai pālemia ma le kapeneta. Se tūlanga e
tuli whaasori tulafono i se tangata. Ona la fesi lo fia ele pale mia mar kapineta. E toe whaasanga mai mea ia i la tau. Ai me se o tulafono. A se la tau whai ungai whai. Lona winga. E tali la tau whamsinonga. Pea ave tangata ia i le whamsinonga le mata uku. O le tūlanga foi la lenga. I le ma whai o na whai. E le whionga te mai tai pāne mia malana kapineta. Ni whai unga. La tau te sila fia ina. E sori tulafono ma sori whamai. Ona e a whai nai la tau mumuriani. O le tūlanga la na Savea e a watu ai pēa se la ngona. Mase tualalo, mase nau tai. Ia. O ta ua foi walewa na ngā ruru e le malo Savea. E tate malama le ia. Va tu va funga mele atu. E pei ole tulafono ngal e pei ole tu spa ia le. Tulafono ngal malo o taimi uma ai ese me wata fisilingi ai o saola ka mele fai tilo tulafono. Le an mele fai me tulafono. O le mele na fai. Mai e iai ni application ale au fai ngaluenga le malo. E tau tua ai le atu must serve the government of the day. Le malo le o tula i mai nei. Le lato application le nā. E o tau tua au ona iai. Ona o lato tiute ia na tutofi ai lato. Malo whaftai pali, ele whafonga mai le tunu wa ma whaso mo le sunga le pali tele nei fo i aso. Ona o mai leo se visiri lo mafufa. Leo le ata ina se umatuai, maisi whaurulunga o mtanga luenga, maisi au whaingaluenga. O mata upu le nei ona te tau ona au whapea tu, it's a personal matter, individual. For lele, e ta oto i lang tonu i le tō tasi, o a umala o mata upu o te alu sao le pisa a, o i le fo le pisa si, ia pe o te tala no fo i la o minsta, ia matulanga whapea na wheuta ngā iei, nai lo, as an individual negotiation, na, rather than a collective, o le o, au mai lea, na pe ere falling away, se mo tupu. Ai a sa o a lo ma fau, ai se me fale tonu mai na tu silingia, ma tala no ina ma feuta ngai, o le mel na fail tanga. Totas. O le nā tonu wa Savea. A vanoa ia fa konkarate le ia fa unga masui fa unga mtanga luenga. O le mea tonu wa na tau na la tu faia. A ngai le fa unga o le sui fa unga. A ngai la na minister. Tala noa iai o le aso finangalo. Se fata oto mai ni me te tau ona ufati noa. Ina ia au sia ai po a lava ni manu lauti, po a lava ni sini o fata oto e whainga malo. Fata oto melo finangalo, mea ia te finangalo e fatino. Oto inga mea na fai. Ia marisi tu, a fai o lahe masalo bia, le lava ngā lulu ai malana minister. Tere o tātou mo Samoa, Savea. O tātou o matai. Whaasoa avatu au mai, whai sao i la whionga i le minister. Ia ese mea o e le fia ia te au. E le leilo wha manino mai na watu whaileo so manat. Tūlanga whapena Savea o le whaasoa. Whaasoa le pule. So halau pule le vāne lei. Ai e tau nā mua i o lātu whinangalo. Le atu nuu le whaatino i eile au nanga ma le tautua. Ina ia aua ne ia whaina le tautua ma le au nanga. Wale pomoni a Savea. O mea ia o tupu mai. Ia. O le hali taimi o e whaatino ngā ruenga, o le hali taimi o mai e whainei. O le mea moni a Savea, o tia inga ruenga. O tia inga ruenga na tōwhia i la koe whaatino. A lewa mai whaifua nei kusi le whaavai a whapenei. O le upo moni na Savea le nā tia tūlanga na. Mai pēo na e saunua, o le mea na e taun whai. Tala noa le CEO po le assistant CEO, tala noa anga i lana minister. Ia au mai fōino se whina ngalo le minister. E lo iai tui valea i le minister ma le whiunga mai tai pāle mia. O i la tau foi o matai Samoa, o i la tau foi o mātua, e alo lofa i a la tau whanau. O la tau foi, e whaavai a la tau whaiunga, i lunga o le whakerisiano. O le mea moni na e nea whaina vese o tātou o Samoa, a wātua o mai, o tūlanga na e whai. Au lau whainga ruenga lau tele ale maro. A whapea ua iei ni tūlanga whapea. Tala noa le CEO, a tala noa atu le CEO e le whamaria ina. A ngai le komisio ngā ruenga ale malo. A ngai atu komisio ngā ruenga ale malo e le whamaria ina. Anga i le minister. O tiano nga e te uia. Ai leole, kipir CEO, kipir commission, kipir minister, ai anga i sao le pare mia. Matua hale tala fia. Te alu whai lau tusi o la whau, whai kusi e wha solo e sangi e kangaka. E lango i nei lau mta upupu mo o lea. A o le tele i savali le ala. Ma uia ala o mea, o le sa o le napari. O le leia lau salmanga Savea.
ia le tūlanga fōi na le saini wha mālosi mai o nei au whaingaruanga. Wale upumonia, o le isi lai saini ma le fefe. Le tūlanga fōi lea o le vātu fōi ia le whaafonga mai e le tunu. O le ustai whaavale valea le mea lau whai mai le purisi le whai. Wana la tua saini fōi le tūlanga li, ena saini pongi saa ia la ia. Na saini pongi saa ia, ai lei loa, le taunu unga e o iai. Ia o leo te maitau atu nei le tūlanga lea sa veloa i ei sa nei manisi o la whaingaruanga le mālo. E fōlinga mai o lo tau walu se solo te tei. E whaasanga i le mālo. Ia, ole upumoni sa vea. E te tau pea no vai, e te tau ana sa ili mua mua. Po le ha tonu mafuanga e leina te tei. Mai, o tato ilo umaha mea leina na te tei ia au whaingaruanga. E mafua ona u whaale tonu to tongi. E mafua ona ua o ani whainga whaavai au mai e le mālo. Wa afi aina u whaingaruanga. E mafua ni whaamanianga fo ia ua e via mau e lau whaingaruanga. Le mafua iona te te. Wa te mana tua le solo te te a li ima tamai tai fo ma ina sa whaile lua whi ma le lima. Wa e tau mantua le kulanga nasa vea. Le ana na te te e ai pe tolsfuru lua ea. Tolsfuru lua ea ia li ima tamai tai fo ma i so tatu atuhu. Le sa whaile la tau te te. O le mafua ango le la tau te te. Ono o la tau tongi. Ma whaamanianga. O lo o la tau mawaina. O le ala tūlanga na iai. Na whaamalolo. Le aini to tongi e mau. A fia o la tau a ina tūlanga whaapena. Ia ai umai. O tele aina toe foi. E toe whaawau le tau tua. O le ngangala lo toe avatua le tūlanga le. A whai o le ala whaamoe moe lau whinga renga le malo. E whai se solo te. Ia e manatu I fua oi ia oi. O atu whaafonga me le tunu. O ai lai tausi lo tutongi lai mo. La tausi ai lo tolua. Tausi ai lau whanau. Totongi ai le piro le vai. Totongi ai le piro mori. Whai ai le alofa le whai au. Whai ai mea le nu. O tūlanga uma le na. Ai a tipi mai nei na le tutongi. Whawhiana na whai nei. Waru pumonia. Ele o iai foi tui valea I le malo. O le taimi ai whai se te te e wapi. O le mea na e apa iai le malo. Fa malolo ma ve se la tutongi le mo ni la tutongi po le ale umile na fa yele te ele ai au fo ni ngalo le tulanga le sa ele onge anga va asio tatu na diela e wo fau masoloi alo ma fa na wo se tatu e anga va e fa tino so se ngalun e to fia I la to wai ni te wo ya se ma fu fa wo sis e alwe se lo le fain fati no nga nga le ele o to tupu le mea na Savea ele o to tupu tulanga na e fia se lau alo ma fa na wala tu e ma faina la tu fa tu wina va noi e ma faina la tu fa ti no nga nga pe au e se la tau ele vi silingi le na tulanga ai o ma fu no tala no atu tulang ni te wo ye se ma fa wo se tanga ta fainga a mea se lo le fain te fa ti no nga le o moni le ele tau tupu na mea mai a whailoa e tu mau lava le te ma tu mau le tari tonunga o le tangata whainga ruenga ma le wha ururunga. E le ma whai ona ngā ruru e whaatasi ma le whainga mālo o tula I maiti. O le tūlanga whaaloa lo mia Savea. O le wha mawai. Wha mawai le lei. Tu ngā ruenga le mālo. Ia hai le tau ainga. E whai mai lau te te. Mai sa uni e te aru le pālota. Alo vai ai fa fo mai pali nei vai aso te lo vai alu mai silsila ne fo I nai mata upolo o asoa o le vai aso nei o tau mafai la vai sa malatu le mele e ai tu o patatua o ta u e mal mana mal tu la fono e mese fo I me o tu la fono ne o employment contract law e o la no to wo fa malosi fa ila to solo te o ai la le safa le tunu matangata lau tele o lo fai I ai. O le malo fo I le bale pe ona e whafonga, pe ona e sau no ma pau sunga pari I. E ai au lape o le tulafono. Pe la o disciplinary action versus an industrial action. You know, to leo to watu fai lau. O ai la le safa I le melea. O le fai e lau to tute mana ngā luenga tau tua I
Ia lo winga mel na le na sa no na ia. Da lo fai o to ava no whainga wenga. Wa le onge tangata o tama whanau o Samoa. Wha penei o matu mata i ngā wenga ma tofinga mauru lunga lea. Ile ai se tama whanau lea tunu o toi whaatamala ma toi alo tamala il mele. Ma lo whaataitilea. Da lo sia o whaafufonga mai le pa ia maurunga o tātou uso matua whaafine o loo ngā lua i Samoa. I le talanoanga nei a Savea ma le sunga le pali tele i le asol nei. Ia e fo inisi o tātou wainga nei o iei o lātou whanau le ngā lua pili ai talanoa e whai whare lei. E saunoanga lava pali. A le fionga le tumai tai pare mia. Lena ia wala au lia ai i le na ua whailoa i matanga ruenga ma paurulunga ma lātou minsta ma le fionga le tumai tai pare mia. E awa noa lo potu I so se taimi. E te fio mai ai tātala noa. It was an open arms, open forum, and opening the door and invitation to them. O lea le me whale tonu, a fio mai tātou tala noa mwhaso. O lea tu ai ngā lofa, a refe mai, e le oe, e fia me whaari si se lofa ranga le sang whanga, ka ingo i upu wātula o fio. Na iei le teimi na vea i le fio ngai ia fia me. Ma a minsta sa o tautua foi la mo nga lue la lo le fionga te mai tai pandemia we na fionga ia fia me e le se la sa luanga le na Savea o lo wingo la tala e ti so approachable o se tangata foi le e faingo fia na e tala e ope e faingo fia foi na ope nai la tala noa mai o se tangata le tau si mamali alua tala noa ma fia me pe ala te lua eva foi na le la se ulu ma fai wa tala i le tulanga fanga o se tangata e pe no vai atu na la ele te mino o tau pua I la lo le fionga ia fia me o vea ma minista i le te mina ia ali to fai fu ia ingo minista le malu mai o tulanga na sa uma mai le fionga te tai pa bia we le fionga fia me she is so approachable e tau le su eso wa no te alo e te tala noa iai. Mai o foi la le tala noa mai ma fia me. A tala noa mai fia me ia taita. Pe ia la tala noa mai lota tina ia taita. Tala noa ma tina. O la winga la, pe la mele ua sau noa iai la utofasa vea. O le tūlanga le nā. O lo o matala le vai tutoa le fionga le mai taipale mi. A iai se me le fia ai se. O le matala le vai tutoa o le ofisio le fionga le mai taipale mi. E ha fio iai. Ma nga iai ma ave iai o la tūlangona. Ai aua le oti tua o la tūlangona. Ia o le mea la le whanau mai le oti o tua o langona. O le o fai me se se. Ai ana wha pe tupu e se langona, ma tupu e ni manatu, o le taimitonu la, tu I lunga savali. Alu sa o lava. Fai la whionga le pānia. Se o leo te whewhea ni te utuli au. Ai le leilo sau noa mai. Po le halmi o le atuli e foti. Ilo, o toi ngā tatara noa na Savea pea no fai atu. A tau ai fo I le whionga mai tai pānia. Pea la tate vai lota tina. E tate alu tate tala noa I lota tina. Ma atu ia pa ia ma malu o swafa. Pa ia ma malu o tuwhinga. Hau tūlanga na Savea I lia tau siringia na tūlanga. Ma lia la. Tatala noa I le wingo le upulea propaganda. E le tulafono o lo whape mai ai. O le whaangaina se o ni whaamtalanga. Ma le whausanga o ni whaamtalanga. I se tūlanga e whaaitu au. E tai se ina ai. Ina ia tūlei I luma se mata upu whaapolokiki. E whaai loa mai ai. Ia se langona ma se mea o lo mawhawhawis tangata. Is using information, especially in a biased nature of misleading to promote a political cause or point of view that is not true. Wawawa aila le mele watuna I mai nei. Pa pea la le mele walu nei le tau ina fa mai uma sofa le fa. Wa malepe le fa vai wa le la tutuli o tau au tau le mai le chapi. Ma ua tonu ai le upu lea le tulafa le propaganda fa ngaina se o le nama losi. Ai le ai. It's for his own purpose. Mo lona lava le lei langa ua tolu I lalo popo. Wale o to yei se malosi anga ma ua fafo ma le mafala. La so taltongu le la ua kure I koe mos fate ta inga. Ia le au whainga luenga le malo. Le
tulanga tonu ana Savea i le mele tula i mele teimile nei o le tai se ina o le paia ma le mamalu su tātou atunu ini whaamutalanga e so ona lafo ma so ona tuina mai i le tau mawhainga ina ia a chi vai le mea le nau iei nau e tangata totasi le ala peo na e sau noa le sunga ia tu le epa ma o le upomoni ia Savea ia o te longona wa malama le atunu na hira wow Samoa Savea po le ala wal to inga whaamtalanga i au mai e whaingofia na e talia ngofie pe a iai lo te tununga o se whaamtalanga tonu whaamaoni maami tonu ai tasi ala whaalongo se whaamtalanga fo ilea pe se whaamtalanga tau whaaleanga se whaamtalanga whai pe tau whaamtau e whaingofia lava ona pupuni o whonga mautalinga maatu whafonga natu te lefia whaalongo iai mautulanga ia e peo no whai atu e tu lei e nisi tangata ai a whaina ai isi tangata o le me pitusili nana leanga ala to e whai au mai whamtalanga se ma tai se nai nisi lau whainga luenga o le upula a wha malolo nei la e le malo o no tūlanga ua wha tūle te ma tūlanga ua le wha tino la tu tiu te peo tofia e o mai la tangata nei wha tu peo la tu totongi la tu ai tā lafu la tu long ma fai ma totongi la tu mea ai ma pili ma mori o le upumoni le ai o le mea le na e te tau ona mawhau iei le tangata whai ngā nuenga aua nei tai se ina i se fina ngalo se tō tasi i se mea o lai tau ma whai na ia e achieve mo se le lei mo ia lava ia le mea na tau na maurunga le mawhau aua le upumoni ia a tupulo se mea taita ia Savea e tate leto e vai atu tangata ia na wha so taita o wa tangata ilo o lota tamatau o lota toolua o lota ngavale o lota atali o tale ilo pe va fefea to tongi le pili la onga o le ilo pe va fefea na fanga le fana pai nga mena tu lai mai au fea la tangata sa fa so ina o lo pomoni we e te leto ilo atu al mele na e te tau na mafau le at the end of the day o e lava e faia le fai unga mo lo le mo se whakatainga la la whau lau sunga pari te o te tonu fo i le whaatau te e o le whiunga i le loia si iai le whautuanga o lo tu lei mai e tu le epa talu mai ale mawhatanga lea o iai le malo toso o i le malo whaawau lea la o whautua abatu fo i wa malo e mal whatawhata o le loia siri ia o vai le wafai mai ele ise fe au le pare mia ma le ao le malo e fa te ai o io loia siri le la o fa nga lo la malo sanga tu la fono le ila lo fa vai fa te a fe la tu mai tu le o saula se fe ia sa vale no ma le melo e ia no na tonu asa ve le o tanto va vai tu le ia o le o tanto va vai tu me o te ofo nei to inga tari Savea ele ma fai ele al maro po le palmia na fate ale manino la tula o io le lo isi io le fautua mo lunga i me tau tula fono ai mai le tali ve me le si fa ele e o le al maro le fin fate tate ofo ai le ala sa o le usau e ia tangata lai au mai le fautua nga se toa le ala mo fa malo lodi wala la fi tangata ia ai tu le vate te o le no po fel o le ala fa o le pomoni na me la tu le mai ma o se fa manatu fo ile Savea ma se fa mani no ngai pa ia man malu o le au fainga ruenga ale malo you are there to serve le tunu o lo vala wina le na vala wina oe inga ruenga le malo e te tautua ma e au na ile tunu tino lo ngarwanga usu mal tayau fai la ngarwanga na balawina yoe ta le lima e le fale mafuta male ainga to usu mal tayau ai lua ngia lo to nga me fa por kiki esa ma havanga ia ile ma fa o malola ia sola lo por kiki male na fa o sola si ai to tango atu ia o toso le bank le fale o le venga tongi era la fuerza le mali o mata upula le la wa ole solua e pole solulu la por kalambe le solulu na fa toela utala ilungo le por kala an o wa ule ole palembia
le no tilo in mata upu o le afo le contract lo awa e lua bain o le malo ma oi am fai a fa pe e pula o ten fai na na fa muta lo con kalate I so stringa ting ma so se mafuanga en fai foi le malo no fai le mel na ia te oi e na o va pelo la o tilo I me o fai le lo yesi mala na tali mai lea e tasi ala utal e tuli lunga tula fono ano a o le palmia o te tulia yo ai le ho sa o le kala ngafi wa kuri mo ia Au te whawhetai fo iau sa mea. Wa pea lewe sau noa nei mo maarianga wha kon karate. Na wai, lai manino lava ia latu kon karate whawhaingan wenga. Tu unga mai ia inga. E whawhaingan wenga hai nā tau. Lai manino le pulanga le nā. Ai, e mai tau fo ia le mta upulea I le vāo le whionga le mai taipā le bia ma le lo isi. O lea sa tu iai le ava noa. Mantua, tu iai le ava noa mua. To tu iai manisi ava noa se fulu aso na tu iai e tāpena mai sa ta se vai te leo le o le nei taimina tu iai. Ia e sau le tā. E le mawhaina e tu lia. E o lea o le mano e le mawhaina wha malolo. Se o te ofu. A o le tali mai tūlanga ia. A wā o le upumonia o le taimi ale nā. Le o mawai lava noa. Au mai le tali. E matua I convince ele a whionga te mai taipānia. Yes. O te mawhaia no whaatinoa ngā ruenga. E au noa maso whai tu au. O to inga tali na tali mai ai. Ma ia matoi au mai ni mau anoa. E tau mai la whionga te mai taipāle mia. Matoi earn nai le trust. Ma le confidence te whionga te mai taipāle mia. I lana lo yesiri. Walo o le mafuanga tonu ana. Lea lau wha malolo ne. Ona o lea o se lau pasene le tatonunga o le whionga te mai taipāle mia. I le ma whaina la. Na la whainga runga. O le fōringa mai a. E leo wha alongo mai ana ia. O ia o lana pu. Ai ese tangata le wha alongo ia. Ia. O lono winga foi la palitid. Se manu e fa perona tali mai ma le fa maulalo I le fionga I le tumai taipala mi fa pe mai. O a o sasi o le fa longo le fa ungo le fa msnonga e pe na mai e le fionga le fa msili mai la tomo le sengo fa msino maulu. Na o le fa ton winai fa utuina le au le malo fa tasi ai ba le pelo tusi le fono. Male la tobe mal pale mia mai uma ina ia tawa fa il fo il faut le se ala sawi la lo te lo fo ia ile ngang ai o te ta utino atu le so le fionga ile pale mia o le a o to fa wa to nga o te to tua ia te e male malo male tu no o fa fonga ba give me a chance to prove myself esa o le I like that word. Yeah. Give me a chance to prove myself. Esa o le leila usau manga. Sabe, desse se la usau manga tulanga na. Mai wai ia ita tele to yo imena tupu wa usila fia o mai. Imena tupu. Ya foi na fi naua. Ilona tentonunga ile tula fono na fi naua tuai. Mole malo tausi sa tula mai. E au mai no le fai unga fa msinonga. O inga tai mo fi na unga fa tu la fon. Ia. O le ala wala le fai unga fa msinonga o au mai. Ia, talia malenga nga fa tai. Ale mena le na ye. O le au mai o le fai unga mo polo inga fa msinonga. Oi, ai fa tu atu hale te. E fa tu atu hale te. Ia, ta lofa. Ia wa le ala o tu lai mai no mai ele se le fina ngalo le fiona me tai pani. Ia. E ta tau o na taipei o mele na isau no mai ai. E ta tau na to prove e le lo ye sili. I le whionga te taipale mia. Le ala a whaatino na ngāruenga. I le mau o lunga e ta tau o na iai. Le whengainga ma le vāno no fo le whionga te mai taipale mia ma le au le malo. O le pi fōringo me vātua matan tau te tafa mai ato tau le lei. I le tūlanga le wana umaloa o fai unga la wha malolo le tū mau. Na wala au, na ave le tū alalo man whautuanga le pārimia. I le au le malo, o le awha malolo le tū mau. E a le loia si. Umano o fai fina ngalo le pārimia, toe ave le si tū alalo le fionga I le au le malo, a fio mai lau a fionga, pa muta loa la valo, ia le tofinga lea.
a fio mai fo i le malo pe fo ringa mai o tau fio lolo le e ma ia matua e Savea ia a fai lava na muli la fionga i le ao le malo i fautuanga ia au mai mahanu se e foi mai ai eu te langona ai wo na toe langona le nei taimi ai wo toe langona le fionga le ao le malo se te le fautuanga ia o tau ai na malu e rue ai malo tofi o le ao le malo ono le se o le fautuanga e se vai le matango fie le ala wo toe fa sa o mai le toina ana matafa yo i tau fai le wa dei pela ona e sau le tatu te va vai tua ile tulanga la ia ia o malo te mini ele fa pe o vatu se fautuanga al pale bia te mini ai te mai foi le o malo la tu ia na tele fai ona le manino le fionga le o malo ia foi o le lo ia sinia pa u al tatu tu no la manino le ia o la o solo ngale le o la o solo ngale le ngā lulue le fionga te mai tai pale bia ma le fai ngā malo tu le mini ma le ao malo la ine e ui lava i telo o mese me fa le tonu sa o tato mai tauin ia pe o te lo ai o le talire o tatu tausanga a tawa fa i le tunu langa tatu te alo fa foi le tamai ngama ma le ai ngatawa ana ma o tatu tam ele se so tatu ele tau ia se ngafa ai i lo u tal tununga ai wa matana liu le to fa malu le ao le malo ma silsilai pe ia wa ma wa faisi overboard o le mea tu le pa o le fatasino io o lona tofinga mamalu le malo fatasina toi le masio fatasina le fanau le ai ngā li i mla ngā tu male a inga taua ana ma so stangata e fo ile e tau le ngafa le la te fa toine o te mtua fa fitai le anga le pe a fai o le tulanga le ala ata o toi langa tonu ma ia sila fieloa le ai o la o tu lai ma o tau tua lo watunu ma o fa ma malu foi ma tau tua i le pale mia fau le malo fau e nei la se te sa no lo su pale na lo fa ftai tele a te lona o le tulanga tonu ale na e sa o ele usa no ia na wai o le upumon o le lava no talo su tatu watunu ia la wa foi me na tu ia o le nganga le iso tatu watunu o mai e fai fatasi lo tatu malo se o le malo mo Samoa o le malo mo tangata no o Samoa wa eleise o ngai fa tu o te le fa tu te le ai o le e a fa ina le atu o le me pito sili na taua na mafu na tu lai mai ia to finga ese o le tau tua ina o le atu o le tulanga la te longa na foi sa o le la sanga o le ai wa tino mai ia tarsanga mana pongi so tatu o tunu e o lava o ia ina me o to fa le to ia le la o se le va la o se le va ale fionga te mai pale bia man fa nga mano ile tulanga ia mal fa tino nga nga pione ia ne sa ronga le fionga le minsta fo so fo maloloina a tafito a sele a lua pito fanua e le toe faia o se komisi o suenga e winga le mafuanga o le misela le na matua musu i tule e pa mai la tula fai o sa nonga la fe mai ale fionga le misa ele o toe su e masei po o ai la fo i le anga o ai ia maua se tulanga e tango au i ai le tunu ta toe tula mai ni fa la fa pea mo ata le asa tunu le se la usa no mai u te fa ftai e la fionga ile ali minista ale mtanga vengo so fo malo loina ifa pe foi la fionga te mai pale mia mer kabineta ona o to sila ile tulanga le tau na fai se komisi so mai peila ona mali ai la usaunanga Savea tu sai mal saunanga le fionga minista ile o to e va ai mo so ma sei ona e la ona foi le alofa i nai matua ma nai ai sa afia na yo la to walo ile fa ma ile na le misela le na mali di wai mo tu langa foi na la sa la di o ia ile fionga le minista ma le tanga ma le fai nga malo a o le tu langa o le me pito sili na taua e a laina fai nei me ko misi su e a Savea ia maua mai ai se a onga mo le a ngai le lumanai ina ia aua ne i toi tupu me taua le na
Awa a tu fau nei ma tu fa panga noa fa pe nei le misela le faia ia se komisio so e ma faia so e nga i le mafu anga le mea na tu lai mai. O lona winga, e to tupu foi. E to tupu foi le lumanai. A o le langa ina mai la le o langa la foi komisio so. E ma to i fa fitai i la fionga i le minista. Tanga wenga so i fua maloloina. Pe la fionga le tamaitai pale mia ma kapeneta. Ona e tā ua. E tā ua mo si o tātou atunu. E le ngata i lea, e tā ua mo le au nanga whasoifua maloloina. Ia awale a ngai le numana. Ina ia aua ne to e tūlai mai. Lea tūlanga e peo na a fiai. Ia le tō te leo alo ma whanau o si tātou atunu. Malo whaftai tā ua tele. Masalo pe to tasi alfisidi le olo toi nei ina ia tā ua lunga e fo. Ile tā talanoanga i le nei a sotona. Le uta o de ia le ngasa le misela ma le to iwa sfuru po le parsfuru mo to po yo o le fa na usa mali li wai ma nisi po tanga ta matu a le ta o la le te yo le fa ma ba nga fo le ale sa ve ma fa u lungo le official tupe ya le asosio a fascina Oscar pa pe se la u afeta la se tupe na fa nga ma o mo na tufa fo i ai nga le mai le tala ai nga le se tupe fa pena. So e moi for law elemental tupe a muli neia. E min stafo. E se dia le fitse lau miliona e le loa po feo na wha monga lea na alu nei. O tupe wha nganga i le teimi o wha la lave wha po sei. Ma le teimi leo le emergency a o yei le malo a wha wau fo i lea le tuma. A so tantonua whena o yei nei suenga ma e ono o se taimi e fa ma ngalo ina me po la e te tau no foi su ngo me fa pende yo o tupe le malo lang o tupe le tu ma tupe mai fa fo e me o lo fa ba o malo E ftai se ve ole pulmonia ia te foi le loto ile inatu langa sa o tu lai mai e me se ia e le on tama i se leni e afia e fai si te le o vai nga tupe ia afia o tala no i miliona. O le tala no i miliona ia vai ngā tupe wa o mare upo monia. A wha pesa iai se whatinonga wha pesa whatinoina. O le mea te tau ana whai, e te tau ana whai se suenga. E te tau ana whai se suenga. O tala whea ngai, le whao ngā ina o nei tupe. O le tūlanga na e tau ana iai. Mai i le te tau ana tu whapanga noa le tūlanga le Savea. O le mea te tau mau te longona fui. O le laua sila iai la whionga tamaitai pale mia man kapeneta. I le tūlanga lea. Ona iai le anga tau sili foi leo le accountability ma le transparency e te tauna a mai luma ma wha manino i le atunu awa o tupe le atunu Savea o tupe le atunu e te taulana manino le atunu o wha o ngā ma le te tau ala tau tupe o le mea lale na e ta ua i le whai o se suesuenga ma se whai o se saini linga i le wha o ngā ino ni se le ni po wha o ngā ma le te tau. Ya po fe fo o alu ai le ni fa momo. Ia tonu. Ya le lei fa te la sual pali te. La fa lo fo la pule le ne yaso. Fa fonga fo ile tunu tu e fa wa ta fia a fa longo pe ma no fo pe ma fa longo ma fa fonga ba ile tunu le ta fa ngongo ma fa so le ne yaso. Ile me le fa mdianga le tu le ta u le manino le sa longa. Ona sa SEP sa sila matangai e le machinery of government pe fa pe I ona nga yoi mga lue ia mambe uma sa e tautua I le tu ia manuia tele la so ta mai le e la ufionga la so taiao al sia ia ni me alofa fa to mo la ufiong ia a e fa pe na fu fa fu lolo soifua lu I lue ma le soifua ona mo fo I so fina ai fa tira sa no ang bulbuli mai lo pionga ya ma o fo fa mbianga wale fa fo mai le tunu ila sa tomata ya alo fa ftai sa no Savea mo le foi langa ngol fa ftai foi mo le amana ia ma le vala wino foi o matou tangata ia tatu te fa so ile ne yaso e vi ia lava le alo fa male anga le o le tuo no ava no e maua ia tatu te fa so ia wa foi le fa fo tapua I mai so tatu o tunu ia mo le foi le nganga le whaftai so tatu o tunu ma lo te talo ma lo le ana pongi ia wa lava le manuia so tatu o tunu wa po fea lava le mea lala I Samoa Savea
le ia sisi ale whamalama masila i lona atunu. O lo iai lona whaasinomanga o le mea foi na e pele ai le Samoa lona atunu. Ona o le tūlanga la o lona whaasinomanga. Mai e le se le na whaamtalanga Savea mai te whawhitai ai le nei pokalami. Le tāua o le Tanoa Ava. Ua te langona. O lau pokalami, lis pokalami lea e maua ai le tō tele o le paia ma le malu so tātou atunu. Le mālamlama anga i mea o lo tutupu mai so tātou atunu le nei vai tau. Ia manule mo le matua vanua fa manuia toila sauta ma fa manuia tu la sauta mai la o fionga Savea tai foi tato o finga luenga ale li tio Samoa ia fa manuia toila sauta ma ile pa ia mawunga ma pa ia la silasio so tato o tunu mata mai lava la o finga luenga tofia le tua ia tupu mata mali o so tato o tunu ia po fia lava lo ala lai ia manuia tele le sauta ma ele aso ataiao ia se matu anga foi ua sala i lautu silsila ma lautu whaafonga lene i aso. Ia whaamangalo mai so matu vai. Ia manuia tele toe ngotoe nei pokalame, whaftai tele Savea, ia soifoia. A soifoia, whaatumu lautu i lau whionga, tātu whenua i pēr, alofa tele atu, ma momo onga le lei. Soifoia. Whaftai. Ia, le nau whaafonga mai le atunu, ua, mai atu mata walunga le talanoang foi ma le sunga le pali tele ia o le tomai ma le sosia ma anga vaa o le ua forosia o lau sa foi faiva e le nei aso ia awale whaafonga le atunu ia manino ma malama le lei ia le atunu le nei e manino lo ma malama o na tafi e sea leo le toa ma le puao foi le e a pele ai lau va ai ma lau sila o le sao ai ia fai unga e fai a o le so ia o le whaalumanga le na o le ua lau ina fo i le lao ai ia awale whaafonga mai e le tunu ia ma lau tāpo ina ia tele lava fo le sunga le pali tele o le fo i sisi tae au ia ma se loma tātou te toi whenua ia ima whaasoa atiri i nisi ma tā upu tā ua mo le anga i lumana o le tātou temi lua afa le tu la e lua o le a tātou se e nei a tātou musika se lua ia lua tātou musika mana ia tātou whasilanga foi mai o na whaau lea o le tautua mo oi o leo te mawai atu nei o leo a mai le talafou lua se fulu cases i leo li nei o leo whae lua mai lua se fulu cases o le COVID-19 no winga o le Delta variant ngā e lua se fulu male maliu e totasi le tangata ua maliu o se tina ua iwa sfuru tau sanga le matua o lona soifua mai folinga mai o maliu mai i le tumalole i talatuatu le ala lau papa i North Shore ia tātou talo fo i mo i lato ua fia ia ma o le PCA lea o le taulongolongo failo test failo tui whamna tuatu mo i lātou o lala mpapa au i nā i pitonu o Mangri o lo o tatala ia le maota tāpua o le kalesia Yesu Keriso la upa ia a songotai i nā i le awalafone Robertson Road lea nga ia tu i nā tau le whanasā o le kalesia mamon o le si tu o le whanasā fo i le leo sa mani pule o le AOG Assembly of God a o luma atu ia o le maota o whamuina to le tai David Tua ina ia whaingofia le tau watu no whanga e whaingofia ngai al a nga ia nā e le tau mia sau booking po o se ava noa fo i le tau whai ala ku sa oa i ngā whailo test a le ngā mimido o kore si ku whailo tui ia nā ma i nā i le PIC Ranui PIC Ranui o le o mai ia le fautuanga fo i le tua fine ia sulu samu masila tu bainga fo le ngalo lu na ale Waitemata District Health Board ina M5 yo na fautuina le tunu tangata tu motor Pacifica mata tu Samoa anga iane na fa yelo tui ya tatu fo mai pa mai tatu pese le lua ia mana ia tatu fa sislanga fa a business Talo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu a wale suia ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo
Radio Samoa, Vivela A. Shaking that thing, but if you wanna, you could break it down this way. Cause I'm gonna give it to you like nobody else can. I'ma give you a touch of a real man. Cause your body got me feeling like a naughty dude. By the way that you're moving, I would think you from Hollywood. But now that I got your attention, let me ask you one question. So why you playing with my emotions? Can't you see a new so trying to put things in motion? Girl, it ain't hard to see that I'm just trying to be your main squeeze. So baby, can you tell me why you playing with my emotions? Can't you see it? No, so trying to put things in motion. Girl, it ain't hard to see that I'm just trying to be your main squeeze. So baby, can you tell me? Cutie, I have seen you before, but can I say that it's amazing when you move on the floor? Oh, if you got time on your hands, and let me show you, baby boo, what I can do with this hand. Can caress you with no pressure, baby, it's my pleasure. Go deep inside your heart so I can find your buried treasure. Cause I want to make it work, no. So break it down for me one time, and I can for sure make you my girl. Cause out of all the girls in my life, shorty, you the one that I prefer. So why you playing with my emotions? Can't you see a new so trying to put things in motion? Girl, it ain't hard to see that I'm just trying to be your main squeeze. I'm just trying to be your main squeeze. Can you tell me why you playing with my emotions? Can't you see a new so trying to put things in motion? Girl, it ain't hard to see that I'm just trying to be your main squeeze. So baby, can you tell me? Hey pretty lady, will you be my Valentine? Valentine for life. I can make it sugar, I can make your body rise. Make the fire burn, fire burn. Cause if your fire up and burn, we can take a turn. Guarantee we got the lesson just for you to learn. I can teach you how to get them on your right. Cause I can tell from the look in your eyes. So why you playing with my emotions? Baby, why you playing? Trying to put things in motion. Girl, it ain't hard to see that I'm just trying to be your main squeeze. I'm just trying to baby, can you tell me why you playing with my emotions? Can't you see it? Also trying to put things in motion. Girl, it ain't hard to see that I'm just trying to be your main squeeze. So baby, can you tell me? This is a COVID-19 announcement. Except for Auckland and Northland, we're at Alert Level 3. Remember, stay local and keep 2 meters from others. Work and learn from home if possible. Wear a face covering on public transport or at a business that serves customers. If buying from cafes and shops, make sure collection is contactless. Get a test if you have cold or flu symptoms. Gatherings are strictly limited. Funerals and wedding ceremonies are restricted to 10 people. Aotearoa New Zealand, o le tau taimili nei e whai ai tau tui pui pui. Ua tatala wanoa i le taimi nei mo i lātou uma e se fululua tau sanga malunga atu e le stala ai a lātou tui pui pui o le Tanoa Ava e le ai se tutongi. O le whai o tui pui pui o se tasi lea au penga malosi e te atu ai i le siama. Whaatino lau pitola au mo le pui pui o tangata uma o New Zealand. Ma o lau sosoani fo i lea ina ia tātou maua hatili ni si awanoa. Whaawa wai filfilinga mo le numanai o le soifuanga. Whaatonu loa sau awanoa i le aso e whai ai lo tui pui pui i le bookmyvaccine.nz. Bevala au li numera o valselau lua valu lua iwa lua ono. Staying in your bubble can be tough. If you need help, it is available to you. For support with grief, anxiety, distress, or mental well-being, you can use the Need to Talk service to speak with a trained counsellor. Just call or text 1737.
It's free and available 24 hours a day, 7 days a week. Thank you for doing your best to keep Aotearoa safe. Unite against COVID-19. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. In this update, there are 20 new cases of COVID-19 today in the community and one death, that of a woman in her 90s who was a confirmed case of the virus with a number of underlying health conditions. It's the 27th death from COVID-19 here since the beginning of the pandemic. There's now a total of 782 cases in the current outbreak. New South Wales has 1,533 cases and 4 deaths today. The 4 deaths were all of unvaccinated people. 173 people are in intensive care. Health Minister Brad Hazzard says, though, it's not all bad news. New South Wales residents are still getting out there and getting vaccinated at a great rate of speed. There were almost 130,000 vaccines yesterday administered in New South Wales. Victoria has 190 cases. Queensland has 1. It's unclear whether an amended anti-terror law would have been enough to stop the Newlyn terror attack in Auckland. University of Waikato law professor Alexander Gillespie says government is working to fill the gaps in our laws, which included introducing a penalty for planning or preparing a terror attack. But he says even with this added, it's not guaranteed it would have stopped what happened at Newlyn. If it had been dealt with under urgency, maybe it would have been different. The big word here is maybe. The good thing is that the government knew the gap was there and it was trying to fix it. Whether they should have gone faster is what everyone will debate. The opposition wants New Zealand citizenship or residency stripped from violent offenders. The 32-year-old ISIS-inspired attacker yesterday apparently settled here in 2011 and featured on a terror watch list since 2016. National Party leader Judith Collins says living here is a privilege and not a right. She wants the Labour government to take a hard line on immigration. Mrs Collins thinks a lot of people are saying that's what the Australian government has done and we should be following suit. Questions over how essential alcohol delivery services are during lockdowns. The local Democracy Reporting Service says leaders and support service providers in Gisborne are warning of the ill effects it can cause. It's feared alcohol will add to an already stressful situation some are facing with job and income loss. That's news. In sport, Carlos Alcaraz has produced the upset of this year's US Tennis Open after toppling third seed Stefanos Tsitsipas in the third round. The 18-year-old Spaniard has won in 5 sets after prevailing in a 5th set tiebreak. Alcaraz is the youngest player since 1973 to defeat a top 3 men's player. He says the victory means a lot to him. It's the best match of my career, the best win. So for me, with Stefanos Tsitsipas is a dream come true for me. New Zealand's Hamilton leg of the World 7 circuit won't take place next year due to the challenges of the coronavirus. The schedule will be announced by World Rugby later this month, but the Hamilton and Sydney events won't be included. The major obstacle to hosting the tournament here was bringing 26 teams into the country through MIQ. That's sport. I'm Bruce Russell. Sorry. Maybe longer. Angale the radio Samoa easy the mad. Radio Samoa. Taslima iwa tolu amo. Coronavirus made the world die. Many questions to China. Many questions to America. Many questions to Professor. Many questions to doctor. So many people suffer all over the world. In effect of the virus of corona. Please love, please love, please love, please love us all. Please love, please love, please love, please love us all.
2020, coronavirus made the world die. Many questions to China, many questions to American, many questions to professor, many questions to doctors. There's a million people dying, many people crying. No more flight to the other countries, no more visit to the other nation. Tears of love, no time to visit the family in your pollination. No more travel all over the world. Into 2019, coronavirus made the world dying. Into 2020, coronavirus made the world dying. Many questions to China, many questions to American, many questions to professor, many questions to doctor. Please, Jesus, we need a medicine. So many nations, they need a visit the family. Please, Lord, heal the world in your name. Please, Lord, we need your holy name. Into 2019, coronavirus made the world die. Into 2020, coronavirus made the world die. Many questions to China, many questions to America, many questions to professor, many questions to China. Why? Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ia, toi whaatalofa atu fo i whaafonga tā pua i o le tātou tunu o le nei baenga o le uli o le astona i o le o wawai atu ua toi 2 minutu e o na tāle o le i tū lai tonu. Masalo e mai au mātuloa i o baenga i o te fia talanoa ma tāpena fo i ai. A wā le whaafonga ma le sina mai mō le tunu. Ina ia o tu tai au i le aso ta mā. Au le sau mea alofa e kanko e ki ka pur kalame i koi whanongo. Ia, o le whaatalofa whaapitoa fo i le nei au uli, au whaafonga mai ia lau whionga vanga nā ne mia, ia po lau talenga fo i tūsani. Ia, ma le talenga tupa i whanunga mana i ulu ainga whaamui moe o loo malutio lo sifua mo tu ainga fo i le tulangolo. Ia ia le COVID ma lona sisao fo afi fo. Walaki, o leo te wawai atu, it's good news. O le mo i leo lua sifuru i lato mau. Ai ele o toi te le atu se whaingo mela. Ele o se mea la tātou te whaatauanga vale ai la i le tulanga le tāpenanga. Telo, whai pēr lau test ia whapena fo i o na whai lau tui puipuia. Malutia oe ma puipuia oe whapea fo i lau lava ainga. Whatalo whatu fo i le uso ia Feti Harder, ia malwhaletua ia Loma Linda, ia malino whaalo male aingali i Chada 2, i Henderson, ma lole soifu maruia whapea fo i le ma popo mai, ia ma tari e mai fo i ma am. O kele o vai aku ngi au kau ai ma alingi yasu. Ia o kele fo i warbo o inga fo ia ma fo au kau ai ma. Ia, ma la tu fia fo e whalongolongo mai nisi teimi a watua ia whaamitalanga fo le taulongolongo. Mo le malutia o le puipuia o le soifua manolo ina o tātu tangata.
O le uta baba ai atu le interview o le toina. Ne fionga ia le sunga tu le pele pona po. Wa toi titi ale ai se tali fa Samoa. Wa ngang war ko inga ma sau uma tali fo ile na pa wala fa no nga le titi fo ile ya. Ile matou pito la au le au fa la umbola tu stala fo le. Se tu sa o ni nai fesili malo lo si fo le pe ngi faska mu feu pia le koin ya pe fo linga mai o la mai wa umona pai fesili fo le mana o le to ina fesili tu ai ya ai le tu to tasi masa loto la tu langona ina ia matua i tu i le mea malo si ma le mea fa maoni ia fanga le tu ia awala ba ia se me ngole ile tala noa ia ai o lau le nā mai tau ma le nau va ai le nai le po patalo fatu i le sunga le pali tele tu to fa teito mai ngai valu ia fa pe fo le tamo peko o le tamo tongfiti ia fa pe fo i le to fine a fono matoa ia male a fine fo ia o le via mo su to ai nga fa mo mo le o to ia mo le fionga le sa o ia teito lavi tal fatu le tatou por kalame o le bela le o te fai tuai nei o le tala noa fa peritania le na fai na po tule epa e folinga mai ai o le mafuanga se i fa longo mai ai ia fa masino papalangi ia ai o te matua tali tonu lava ele ma se fa masino palangi o fa masino fo ia to lima lea wa au mai nei suesueina lea la wai loa nei o le aso sfulma le tolu o se tema o le i faia le fonotanga o le aso sfulma le fa o le avala au e lo morianga ia o le contempt of court i Samoa ma o le asum mai la ia to ina nei vatu ia o la tu to finga ma o la tu to langi i le tu fa peritania i o la tu to finga fa msino ma lo retire e fai la so sfulma le tolu a la so sfulma le fa e tawa fia i le fono ale panemene mantua la ile o le fono mua lea o le fono lona lua lea iona i fone malisi fono o ambionga tawoloa ia i todo le mo fono ma le panemene e tolu loa ia u fono e tele ia akolo mo i fafo ma le mot la na le utu va ia tune ia speaking English, thinking that the international community will listen to this crap. Aya, wakalanga karasawana leutefertuene. But I don't think the international community will ever want to hear such an assumption of walanga o mea na oni mea folele tau e pe foling mai. Watawa fai aele oni mea moni mea sa sao. Ya la na ai le vava ai mo le sila malo ia tunu i fafo matua i mawalunga lava le latu sila le tulanga o Yeisa mo le temili nei e ona tula i mai le fionga le tumai tei parmia le fionga i le sui parmia o a fionga i le fong of talai le sui fong of talai o min sta umo le kapeneta ma le to luos fu ma le ono lea ua fofo watu le tawa fianga o le palemene lona lua i le aso sfuma fa ale la utali tu le epa fa mai o mea umane o mea fa apolkiki ina ia wala aulo la tau fa amsinonga i le aso sfuma le tolu ina ia iai fo nisi mea e tau fiu fia ai lo la tau sa alutonga ma lo la tau ai atu tau mai le ulu fale i le maota fono i le aso soai ale la o kala musu atu i ate oi wa me foi o mana batal no ai male sunga le pali tele ina isi vai asu wotuna yatu po feto oto ile tofa ile fa tauto ino ila to nei es fuma do ne peto es fuma fitu alfi ai male sunga tulepa o le tali ile fa tauto ino o to ele fo ele a o le malo vai e ila usenga le kurio ki o le bu ko sa useka pe mai vea o le mea moni ale mea le na ele fai ele fionga
I le ao mamalu le malo se whaatautonga o le wari ia. Lua, e le whaatautoina fo'i e le awhionga e le whongftalai. O so kua koki kilo lai. O tau whaafonga mai la ia. Ia matau tia i o le mele na. Ia, tu wai pēla ia le whapena. Le wo mātul tātu tanoanga e tu sa ma le whono lea. A o toi whaamanatu mai nei a tia. Le whono le na whai nei le tai awa CEO ma CEO le pisa a ma tangata whengalunga uma le malo. Le oto istangata tau whaavalea. Whai le tusi, draft le tusi, ave whaasaini e istangata. Ai le saini e tangata ia na o mimilo. Ioe, ma whau le tusi o le tusi lea. O whaamanatu mai nei a te au. Ni nai tau sanga o tōna i atu a avea ia le sunga lauli le mali o tōa ma whonga whatelai o le mauta i lalo le fua le HRPP o le mena tupu. Na tusi ai fo se tusi le HRPP. Ma saini umahai ia whaipule. E whailo atu ia tuile epa. Wale o to iai se lato whaatua tuanga ia te ia. There is no more confidence and trust in the leadership of Tuila Epa. Whatever happened, mena tupu, na mele tusi nai luma, ele ai masaisi na saini ai. Ale ua mali e uma, e mai ave le tusi le luma ya Tuila Epa, e tuli e Tuila Epa. Ia tau te mana malama le le istasio mawhatal nanga ma le fionga, le sunga ala auli, ale mali e toa pelota e vaule o te Schmidt. Tau sanga atu i ona tua. O le ale tala ana whai. Na pupula maitu i le epa i a te ia. A ua ia si le fia le lei. O le malo si anga o lo i le whonga whtalai. E whaata ape ai ia mawhafolo ma tu le epa ma le mawhala. Peitai, na te le i whaia se mea whapena. Le lawa tusa fwoi ma le mele no e o kangaka, whawhau mai mea. Wha valea ai mawhau istangata. Ai o mai e tu leima i luma to promote a political agenda. And they are scared to show face and show their signatures in these papers. Ia taura, o tangata whapene la tu te, politically engineered and maneuvered such practice, corrupt practice, e te tauna matuama mawhani whaasalanga i whai iai. Mani o ngonga ni tu ai ngā me e te tau o na whai iai i tangata ne. Langa o leo na epu ai le vai, ma ua pongi sa umai ia tangata. Ua pei a fo lele o mea o whingota fo lea ua na epu le vai, o na mole me tau le matapala whato a ali i fo le ilunga. O le whingota, po le ula, po le tuna, po le alawa le, ia me po ana mani, me umana whapena, e mafua pe ana epu le vai. Ioi, se masangi ma ko ka miki palu ula i aso la e kia roa. Palu le mea ua mkuanga epu i o ange lo ilunga kam. Ia, nā leo ua tuai. Ile lo ile atu le epa lefa mai nei. Ile whawhonga whtalai. A e le tali mai le whaatauto ino i mātou. O sui o le HRPP. Ia, le la utali atu. E tusa ma le whaaringa lena mai nei. A le whionga ile. Ile to mai tai pale mbia. Eri o mai e tia. Ana mai e le angelu. Fa mai le angelu e kia wanga po. Savea. O tuila epa malana vai ngā le HRPP. E le whaatauto ina o tau ele ao le malo. Mai le whaatauto ina fo i o tau ele whonga whtalai. Ae, ua vavalo o le a whasa o tau o na o tau le whale i le mauta whono i le aso spuma le wha o September. Ia le nā tātou tuli matai la le aso spuma le tau le aso mua. Tusa o i nā lea o le avala au e lo mo rianga. O le mi ngau i whaamasino. O le whaiupusa, o le whaiupuleanga i whaiupuleanga i whaamasino. Matau leanga ina le whaamasino ngā Samoa. Matau leanga ina le lea mi o tonu o lātou whaiunga. E o kou sirisira la e. Ia, toi o mai le talanoanga ana po.
He is so obsessed with this wonderful woman. Le fionga ataula papa, Brenda Heather Latu. Yoi. Matua I ili tata maita. Matota maitele. Ia le sunga tula epa. Ile fionga atula papa. Taula papa Brenda Heather Latu molonali. Ile fionga matafeo George Latu. Aisea. Aisea. Ia umatu ia le fionga ile. Ile tamai ta ile sa ave malo ia siri. Ia na fa sanga fo la ia le matua I fai upuleanga. Ele afionga ile tamai ta I pale mbia. Alera o fai mai ile tala le atu le pana o fai atu na po. Fai mai le nei tala. Fio me o tau le fast o tau te tango ile afi. O tau fa fonga ia. Ile lui. Ma le matanga o upupe o se kamakiki fu ile a. Le ale no fai atu. E matua fa vale atele. Fa aolo ataua. Fa ave vesi tangata. Fa tupu fa lave lave. Fa ati ngā talinga. Fa ati ngā mata. Upu sao na. O le mele fa ua fai le malo. As using the weapon of silence is golden. O le toi fia tali mele malo. O le mela ne wa kirifi. Ai le toi ina. Awa fai atu ele tali mele fong talai. Afai atu ele tali mai ia fia me. Le tali mai la auli. O lai fai ngā ruen. O lai pisi le fai ngā le tautua ma le whaatulanga ina o le malo. Le anga o le fau lo la tuanga I mai I le mauta. E tele isi mea sili o na taua. O loo tau ma fai whaatulanga le lei. Nai loo le tali atu. Ia leo mane fo le na. Wa lava lea. Awana I toi tali se vale. Wa lava le vale e tas. Ia upu sa sao ele alo upu le taimi e fai e tātou tala. Leanga le tala e lele masala lau. Lafo e sila fiole. Ma mata le le ane ai. Upu ia batu. E leo se le mi ngaola. Ai o le tala noa. Ma le wha maone. Ma le toa. I mea sa sao leo lo tupu mai. A wā e leva lea uma Samoa. Ai sila fia. E leva lea uma Samoa. Mai. E le toi tu fawina Samoa. Se tangata e to tasi. Na te wha lea ngaina lea tu nuu atua. Ona sola lea lafi. I tua o istangata e whai maona malu a papa. Ai polonga ai. Mama I mau ai. Ia le to mai o anga waa. Ma hava noa le leie ma whai ona wha ua wai tau tua. Nei tangata e lea lau tau se sila e mele o tura I mai. Lea ua whaoso. Ma tūlei. Ia, sita mai tai o sa vale noa. Ma River, Beetham, Annandale. Lea sa avea nei Maloya City. Tūlei. Wa, whaile unga al parmia. Ma le ao le malo. Ma le kapeneta. Pātea. Ia le o tea. O whea la o tō whaafonga toi o pese mai ia tūle epa. O te pole o tae au, la ku koe whaafai ngā ruenga, oi. Tu tusa paule mea le nā. O le case lea, as a moral case, e te tau o na toe mawhau I ai te ngata whai ngā ruenga le malo. Lea o lo o tau whai se la tu solo ki te e paasanga tau I le malo. Lea la ua pa u lea teine. Hoki whaasasa o I le melea. Le aise tui la epa tu mai. Pa u waku le CEO. Asia, le ua wana o tō whaafoko mana tala noa whaasolo toi mapari. Wai whaingo fio le awala o mea. Sa bali o le matala le pai to o le potu o le fionga tu mai tai parmia. La le tala le potu o le fionga le saoli I atuala te vanga Bonifacio. Le suipa. O e tala noa I au tō mata upu pe a whai. O le mwhai ono tō hui ala o mea. A ngā I le pisa A, le pisa C, le Public Servants Commission, a ngā I lau minsta. Ia na whato ai mawhauwhaula ia lea ngaina. So se teimi tau te whai ai industrial action mo tau tu la I wha malosi ma whaia se solo te te e. E ai tu o pata tu o mena.
ma ole a utou tofo lava iai. Ile lima umi male malosi ole tulafono e tu o tu ile malo e tali atu I meleanga na tu te whaia. Ioi, ale le nganga lava la tau ia, talusia ia liu lau tu to wha, ia, ma whetala I fo I le whautanga, ia, ma to e fo I e whao ngā le lei lau tu soifua ngalue ma soifua tautua. Ile malo leo o tu. Aile, ele ai sisi e fia ngalue, mo se malo, e a ngai se malo, o lo tutu mai fafo, matau ai maa mai tono al mota. E fa pena fo ila e tūranga olo o iai, ia whai ngā palota la iti ia. Ole a alo tūne iai tu malo e fitu. Le ai fo I se tu malo, e mana o e toe aveso na sui, I se pati whai a ina. Mai le o to tonu al malo, la tu te le whai ni tonu al malo, e le maua mai e fo ni wha amanu yanga. Awa le whainga nao meo, mene o meo, o vaenga whai porque e ave le wha mua. I le tūlanga lea sa iai tangata lātou te whaatua ina se whainga malo ma se whainga ma se vaenga wha upu whai. Le winga la utala I le tō tele o I tu malo o na o tupu ma whetupu pula ma o ali sa o ia nuu ma ia I tu malo. To e ave le whautuanga le kou kamangala ka mo e le sūro I tu malo. Ave iai lau tōtu alalo. Wa yo mai ka kusuia se whai ngona ngi whai kau. Whai ngā pālota nei mau tonu lava. A le lima I le ono. Pe lima fo I sui lava. E fo I nei I le fast. Mo I lava le tala na. Ma ole a whaate lei na I le whai numera. O whai pule o le malo. Ia pole vaenga whai o leo o tū malo I le teimile nei. Tau te le ma whai ia o na whai tau fōringa. O mea o mane, na o ni mea wha fōringa. Na o ni mea wha fōringa. Awa ue loe tu lepa. O lea lava na o na tau ma whai ia whātala turuina ia, vaenga ia le whātala turuina ma, whātau turuina le chapipi. Oi o lea lava e. E mauro na marosi e whinau o tuai ma whinau lava le melea, whinau o tu le melea, whinau o le melea. Wa. Pinau lea. Ana e loa tāpena le lei I le taimi a o le whaia le whainga pānota. Matutuli sui o le ichapipi e o I o lato tu malo e whai le lato ngā ruenga o le tau longo. Ia le na, tau te le I o tu malo, na o te tonu ale motafono, na o tau pepese tuai mawhai tuai au tau launga vivi I al paramia, lesi minsta, vivi I lesi minsta, vivi I lesi sui le chapipi. A lae ka mimilo maafu solo isi tangata, o tangata whātuatua I le atua Samoa, e mawhai o na furi le atunuu, ma mai se tali o le mele. Ia o whengela ia le mea le kau whai kula yaku. Ia pe ano whai o isi min star ka I konu le fast, ara mea le wha li mai lope o le star, wha fiku roa so langa la unga. Ngalo atai na me ia tatu o mai le na valu se la 1 miliona o ko kai e malo lo atua ia wasa o le malo lo o le faululunga o tupe le tali I le to ino tu le valu se la 1 miliona unaccountable for failed to reveal where that went during the emergency budget. Ia, ngā rawa ko ai roa nge le tunu, a whamau whakea, a whamau kuli, o tō whawhonga I ai, I le matau tia nā mea. O le wasili lava e tūlai mai I lo mafu, ai se ala. Na sui ai e tūle epa, ma le HIPP, ma ave ese le whaalu
penga sili o na tau o le ao ma malu o le malo. Ai se ala. O malena. Ave ese ma le whaalu penga o la o mai le whaavai. E ave le whaletua o le masiofo. Pasino le whaletua o le ao ma malu o le malo. Oi, ale sautai. Oi e lamu ia ma ai ia ma malu ta wei. Sautua fafafa o le tama ainga ma le ao ma malu o le malo ma lana masiofo. Ia pule e pole ala ukali e whai e le mea na. Ala tātou o. E tā le pese. Tātou fo i mai. Ia ona whai lea seisi a tātou. Tala muli muli. Ia ma wha mai atu ai ia. Nai mata upu ia o lo o totoe. Ia ona tātou tau mai ai lea ine. So wha mai moana manuia oe. I nei po yaso. Ai o tātou ainga le tina matua. Ia whauta. Ia marita mau fili mau tau uma ina i le no whanga i Glen Innes. Le il tātou whasisilanga leo tanu mai. Ai se i mai al tātou pese lea. Po i mai. Ia ona wha mai atu lea o nisi vanga al tātou por klame. In this update, more information has been revealed about the New Lynn terror attack in West Auckland. There were 7 victims in yesterday's attack. 5 are in hospital, 3 in critical condition. Police Commissioner Andrew Costa says there was nothing unusual about the terrorists' routine yesterday. He arrived at the supermarket and the surveillance team saw him shopping normally for 10 minutes. The first stabbing happened 60 to 90 seconds before the team heard screaming and saw people running. Costa says the surveillance team had to keep its distance. I remain of the view that our police staff acted exactly the way we would have expected them to in this situation and with great bravery and professionalism. Prime Minister Jacinda Ardern says work is underway to reveal more about the attacker's movements since he arrived here in 2011. The court has given the man's family 24 hours to raise concerns about his immigration status and how Immigration New Zealand handled this case. She's unable to name him. She hopes to share more information in 24 hours. COVID-19 is still battering New South Wales. The Australian state has 1,533 cases today and 4 deaths. Health Minister Brad Hazzard says New South Wales residents can play their part to prevent the spread of the virus. Right across New South Wales, there are pharmacists and there are GPs with vaccines. And of course, there are also the state-established hubs. Victoria has 190 cases today, Queensland 1 and the ACT 32. Police say they are pleased with compliance at the 10 checkpoints on Auckland's northern and southern boundaries. Auckland remains at alert 4 while the rest of the country is at 3. More than 13,000 vehicles have been stopped at the checkpoints. 444 of these were turned away for non-essential travel. Less than 4% therefore were turned away. And funding for small businesses impacted by city rail link work in Auckland is less than asked for, according to a City Centre Business Association. Heart of the City Chief Executive Viv Beck says they'd asked for up to $10 million a year from the start of last year. A 2-year, $12 million fund has been announced. That's news. In sport, another upset from an 18-year-old at the US Tennis Open. Canadian Leylah Fernandez has sent defending champion Naomi Osaka packing in the third round, winning 5-7, 7-6, 6-4. Osaka lost her composure at the end of the second set, throwing her racket to the ground. Fernandez says she always knew she could beat Osaka. From the very beginning, right before the match, I knew I was able to win. Fernandez is also the doubles partner of Kiwi Erin Routliffe, with the pair playing their second round match tomorrow. Patrick Cantlay is trying not to become overawed by the $15 million FedEx Cup carrot dangling in front of him. The American golfer has a one-shot tour championship lead over John Rahm at 17 under par. After shooting a 4-under second round, Cantlay says while it doesn't feel like a normal tournament, he is doing his best to make it that way. That's sport. I'm Bruce Russell. Staying in your bubble can be tough. If you need help, it is available to you. For support with grief, anxiety, distress or mental well-being, you can use the Need to Talk service to speak with a trained counsellor.
Just call or text 1737. It's free and available 24 hours a day, 7 days a week. Thank you for doing your best to keep Aotearoa safe. Unite against COVID-19. Auckland Light Rail is more than just a transport project. It's a foundation for growth. Access to more housing, jobs and public spaces will allow local economies and businesses to thrive. By bringing us greater access to our city, it will bring new opportunities to our communities. To learn how Light Rail will benefit your community, visit lightrail.co.nz. Auckland Light Rail, bringing us closer. This is a COVID-19 announcement. Auckland and Northland remain at alert level 4. The rest of the country is now at alert level. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Toi whatalo whatu ia te oe le nei teimi o le uli o le astonai le tātou proklama Savea mo le Tanoa Ava whapea fōi a le tātou ri insinia o le sunga le ripule te leinga sa le aula a se mau mātai o sangala. Halori i le whatotoa fōi le nei aso le whafonga tāpua i le atunu o le mai aso fau o le ai se avanoa e talanoa atu ai. E se tasi sa a vea mapule o le polinsia o le tātou fuaba lele ma le ave fu'a le atunu u le tele o tausanga ua tona i le awhionga a whau o whatu tielu. O lana whatou tainga le nawa i tau na mawai polo fiti manai tupe ma se leni fu'i o le tātou ba lele le polinsia le fuaba lele ma le fu'a le atunu. O le aunga le nafa moe moe ina i o toe tatai e ia le sila le atunu i tausanga o tuana i atu. O a ni whawhita auli na whea ngai ma le tātou whaba lele. A o le ase whainga e mawhai o na toe whai i o i le nei mai tau. Ia a maise o le wai i nei le ba lele le tu i Brisbane. Ia e tu ai lunga le tupe. A ele i whērua, ele i lele, ele i mawafo i masana tupe. Na o mea ngā ua mela iei. A ele whapea la o ni mea na whaia. Ele malo faule ye nei. O dio slava ma filtanga inga na whaia ele malo leo ua ese atu nei. A leo ua mai e tia i mai. Pe whape i o na whaatino ele malo faule nei. Ele aia se mea e whaingatā o na whaatino. Ai o te whaaftai la wā uia. Ele whionga tu mai tai pārimia manana kāpeneta. Ia mana lātou tō whātatala o loo iai nei. Tau fiofi le i umaia. Ele so ona vave ma oso pe o le oso a popa. E whaatino i le mea lea. O le mea lea, o le tonga fiti leanga. Whaaporo kiki ina ia matua ngau ai le malo fau. I lona ofi mai i te tonu o whalanga mai o whainga upo de tau tai le sao Samoa. A lewa umana whai e tangata ia le tonga fiti ma whawhau le la au e tau ai le malo fau. Ia, a pea lava tu le epa malana vaenga. O iai tui valea i. Lea, ele o iai tui valea i le melea. Le ala fo la na, o le whato o le fionga le. Tumai tai parmia, le sui parmia, o le kāpeneta, ma le mamalu la inga minsta. Ili so ona tope la wina se mea. E fai mali, ma su e mali le lau pepa i le tu. Le furi a i malau li liu. Se ia maua le leile au ngale paipa. Pe whape i na tupuru mele. Tai pe ia lao le mele lea ua whamawai nei ia aska lea tali i o le toina. Ai maulu mai e tua, e whafa mai ei, ma le lei lopo a whena whaaru e le valu se lau miliona tala i le taimi lea na avea i nei. O le malo toso, po le malo fo i lea a wha wau le tu mau. Where did it go? 800 million. Ele varu se lau wafi. Au te matua i o wofu i koinga. Ai whai kalar ko i ngā hule me. Wale muka ule i ofo asule i au ko uri ma ko mea. Whai ngā palota leo lea sa mana watu i le teimi nei i le tai au.
nanga le iai ia le numera fo le ale le iona numera mai le afionga le komsina o finga palota ai o te iai ale te talo te mo se ava no e tala no ai fo ma le fo te mani o lo fa uru iai ia le komsina ia le ofisa o finga palota le te lenga ia fai malo mo tu bua Matthew le misio ile vai e so fo yo tuli tau mai le tala no le na le em fai ona e man malama o le ale mea o le atupu I tupulang tala vau fo ia le ana na le mafai ona le stala e palota a o le ala wa ato le la tu tai lua se fu tasi to sanga le matutua talu mai ona tapunia le lola le stala fo le no to va u fe punga kan ka kongo fa malama ka e mai fa malama ya ma le pesi ai ala e lalo o tula fono o le fa ma SOE, State of Emergency Laws, ale la bana tala le lola palota. More le sta wo ko vai me fingo me fa politiki mo me fa pipi. Ya le ala tu fatune. O sidila. E mo faino to tala le stala na mo la tone. E fia afe ia tu pulanga tal na le na au sialo. Le tai luas fu tau sanga au tapu ni le stala ai o solo man finga palota la tele le tu. Pe la la o ia. Ya wale sinamia e mwhai ona toi whaulu ma te tala le lola fo I lea. Whaulu I nisi sui fau. Nisi sui fau o pāti whai ese I tu malo fitu ia. O le a whaia lato pālota la iti. Patalo whatu I le sunga Bishop Ainu alo se fumanuia man fitua. Ia whapena fo I le uso ia e sau. Ia man fitua ma le ainga I nai Blue Spur I Glendine. Alole se fo manuia fa pe fo ma fa mai talo fa tu le tatu ainga te le ofa fa pe fo ina yo no so mole sunga ya antelea ya inai te motu way ya fa pe fo I le fiona swafa le malu Nansen ma fa tu te motu alo fa tu tatu por clambe to talanga fa yumu mole tu fine ya Julie alole se fo manuia fa tai fo ile pa fa mai ele au nanga male tua ale siu fonga o Samoa ia male por kalambe o le Tanoa Ava e te moa ai le sao o le ua luas fulu male balu minutu mo te ai ia le tu la e tolu le tātou e tāle pese mana ia tātou whasilanga whai u afa le tolu foi mai ia ona tāua lunga leo le tātou kalame nei aso ia ma fa mo lo mo via oe ia ma nga ruenga ro foi ma nei le sulu mai ole la ia ai o lo malu lu pe le sopiri lo ia le talo le tau le una timunga ile po ana nei ia na na fa na tu wai ia oe le malu lu ta au ile tino le ma fa fana ile do po inkan ko fio ko si si ba ngi kemi fo ile le malu lu ia te lenga sale aula se tātou pese, ia, manai whaasisilangi fwoi mai tawalunga le tātou. Por kalabe, Savea ma le Tanoa Ava I le astona. Staying in your bubble can be tough. If you need help, it is available to you. For support with grief, anxiety, distress, or mental well-being, you can use the Need to Talk service to speak with a trained counsellor. Just call or text 1737. It's free and available 24 hours a day, 7 days a week. Thank you for doing your best to keep Aotearoa safe. Unite against COVID-19. Ona o le tapuni whaatapula atūlanga whā. O le a whaasalalau tuai sauninga lotu o le Universal Church I lunga upenga te whailangi. Bili mai le numera o lua tasi, 5 o tasi, lua fitu tasi mō nisi whaamtalanga. Po o se la la tane I le loto I whali. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. From the moment you laid eyes on me, I knew that I was yours. Every time you cradled me in your loving arms.
I can. We have laughed and cried together, especially during rugby. All I really want to tell you, Daddy. Thank you. I love you. And sometimes I don't show it, but I really do. As we celebrate your Father's Day, oh, I thank you and I love you. I really love you. Dear Daddy, I love you so much. Thank you for being the best daddy to me. You made it through the struggle, you planted a seed of hope. You gave me strength to believe, you gave me reason to stand. You told me to let it go and let the Lord do his thing. Through the storm, let us sing to the King that will set us all free from the world that will never let us bleed. Through the fire, stand strong and give it all you got, cause he's watching from above with that love that will never die. I wanna thank you, Lord, for the love inside. Celebrate your Father's Day. Oh, I thank you and I love you. Oh, I thank you and I love you. Oh, I thank you and I So fonga matango fio to my tai any grace. Be full of the best for le bobo le moto le tua bobo le lofa. The tau tua le dambo on so fonga Samoa radio Samoa so liba you tolu a mo kilani. Tanoa Ava yama Savea pestai de day for ya sto nine. Ya was say mai foi ma tlenga san ouro se mau Mateo sangala. I will fight Loatu. Contempt of court cases and charges will be for mention next week. Ole avala winai mo lianga na fasino e le Savea Maloya City o le Savea mapale mia le sunga tuila epa papena male Savea mafonga ftalai papena foi male Savea mafaila tusi ole fono. Yo asos fuma le tolu no ringo la song fu vala wai mo lianga na ai o le aso sfuma le wha e tawa wha iai ia le tulanga o le whono mua Samoa. O le si mea matautia lena wha atino i le astofi lena aso nafi. O nafi na wha alawi loa lo iai ia le maenga lea o le tautua ale soipua malolo ina wha o ngā ina o le teknolosi. Ia mantua si le fwele o telefoni te watu loi so se no fuanga i nei whale o loa po o fea lava te anga iai e le Tracer app e me whai ona i loa po ai lea na pesi ai le wha mai a fea na alu iai a oina e tala noa iai o inga lua fusi o inga lua kisi o ai ua ala mea umana sa i le app le Tracer app la na lea na wha lawi loa alo ia e le soifua malolo ina le aso nafi na sao noa ai le fionga i Samoa soifua malolo ina le fionga i asiata balasi o ia na palawi loa ai lea fo i baanga o teknolosi ia na sao noa fo lea ma le fionga te maita i pandemia ele tāua o tātou le teknolosi o tāua mo le lumanai maise o le vape maua ai o le puipuinga o tātou mai whamai ia whapena fo i isi tūlanga mana mia. Ia, le nā la, o le tāua le nā, o le silafia le atunu o le Tracer app, e le na o Samoa, a o lea o le a whaatinoina. Ia la o whaatinoina, mamaua loa e tātou i Samoa. Luas fulma le 5 minute, o le o te ai nei ia le tu la e tolu. Ma le tātou whaasisilanga mulimuli. Whaasisilanga mulimuli le au mai nei, fa mole le ia maulunga le tātou tunuu e le i whaini bookings ai o lo matala pea ia le tātou no fuanga o le PIC i Ranui o le PIC nai Ranui o lo anga i ai ia le tōtele o tangata Samoa e mese le Pasifika
ina ia whai ai ia le lātou tui i le awhiawhi nei. O le whaalinga nā man te mai tai a sulu o ia o lo te ia le team le nā le Waitemata District Health Board ina ia ngā i o tātou tangata. Ia ma le tau lunga lo le aso le vai o le ola. O le mea lofa whala natura le tua, ia walu soifua maloloina, tele ngase, ia o lo whengai mai tātou, ia ai, o le mea lofa le tua, le vai wha natura, o whangai na o pa o la au, ia whapefo i sua, o fua, o a o la au, leo wa mori mai mo i tātou. Ia ngase le fatu, ngase o le sela, ma le mama, o le toto maulunga, whapena fo i fatu ngā ma le ngase o le ate, ia ai masi lava la, ngase fo lea wa mawalunga suka, a pena fo i le ti ngā tele o suonga pona iwi, ia whapea fo i le ti ngā, o le tua, o tuli, o vai, o lima, vai o le ola, te maua le olu o tasi, lua iwa wha fitu iwa lua fitu, po o le numera Sfuma le tolu Lappington Road i Otara, ia le fionga i le saoli i atuala ta wā tino tau pa uma le whatu e peka ia no le nā a ngai o i Manurewa, Glendon, o le numera lua, Sfuma le lua, Templeton Place, i Glendon i Manurewa, i le tua fine a Malia, o live va pe fo i o sia ma le tino Mareta, sa wanga, ia masio matu tina tausi, ia Sarah Brown. Ia, o matua i le tautua ma le au nanga le nei aso, after i tele lava le atunu, i le mafuta mai, ia, wha malulu foi, o le o iai tono le, o le tātou potu wha asana lau e pei o le masani e lau tau sinsina ma le wha afonga. Ia, a o le anga le nei o le atua maana mea lofa, lea lava ua mwhai, o na wha a upenga i nai, e whai a koe i le whale, ia, o na o le tautua mai foi o le tātou li pule, le telengi sa le aula se mau ma te o sangala ma le uso ya lo le JLJ lo le sio pa malu lu tu fo ale asa fa fo mai e wale tau la ulu la fa fo aso tu vai malu wenga yo e poto le tau tai ya asasi la na vai wa fo i se fa le tono au mai au vatu ya swanga na le batele ai fa bulu atu ai le sao tama ma le tua ai fo isi o tama i Samoa ra te le tua lo na lofa ya u papa i le varu se pulu o lo anga le pe le tua ya te ia bol tina le ainga o le fiang sili na awa tatele tofo o tele tofo le ti nga ma le matui tui o le ti nga pe a fai o le se tama ya au te fa amu i la va i le ia tea o mono mātou fo i whanau. Amu ia tātou, la lalna, aua e te u mau, aua e te lima mau, o le teimi e te mawai wha amurianga, wha ale nei lalo langi, o tupe, o a uma me uma, o le ale me whala au mailo ta mai, e toi, whai le mea le nā. Whai, alu e su e polea, get out of your way to go and find something to help your father or your dad. Upsa sa upu nā te whai atuai. O lo mori mau o uso ma tō whawhine mai. E re whapea o tau whaelo, ia ma tau tau atu ni me whai le ai. O le mea tonu le nā o te whaia i lo u wha maoni ma le tau, tidonga wha maoni. Vai aso uma, taimi uma, o le vaai i mātua, o le tamama le tina, o whaafua loe le tua lo la suifua. Ia, oi ilu ma, tō tele mātua e māli liu la iti le, te iono se furu. Ono sefulu lima, fitu sefulu, ia o wau nei. Ia ole nganga whaaftai le nama le whaangai tia e whaaftai e le tamai le langi. Ia o lona alofa i o mātua. Ia masi o foi te māmalana tautua le ngate le mātua ainga. O le nuu, o le kalesia, o le tu malo. Ma le malo, ia ai alofa ngia le tua o tau tamā. Ia, mawia tele lava le le aso ta mafa pe na fo isa le ola lo fionga le pule a se mau ma tayo ya mo bi tele la le aso ta mafa pe na fo sunga e fa fenga pastor lui Bonifacio ya ma ta ma u ma la vole tu no lo fa fonga mai ta ma fa fi au ya o to talo fo mo ta ma ele ni fa fi
Alo fatu I tamao ngā tei o le mātou nuu o li. Le tamā ia lata moenga Felice. Ia whapea foi ia siona foi tua ia tua sama. Tamā uma o le tamā ia tupa I whiangunga. O le tamā ia sua vangana ne mia. Ia ma le toa tele o na ia uo mapanga. E alu le asu le nei. Ia o whapea nā. O na le tamā ia sunga le pari I John Taimalelangi a Fele ia via tele lava ia le aso tamā tai au ia o le talana ma le whaalalo tātou whelo I pe le lofo ma le anga le leo le tua te atu lau tau soipua le aso tai au ia mana le upufolfola le au whai ngā luenga I whata whai taulanga I fia ia wā ainga ia o Samoa ia ua lau tūtua whale upolunga ia wā fo ia tu mua mapule o le lātou whatu ainga tausi le nā. Ia o mau le fue ma le toto ma le launga a wā le bāna no from Samoa. Maria tele ia le South Inga ia te utou. O Sawao ia whapea fo I wharetua ma tausi ma te maitai ma aunga whapai o le atunu. Ia maise le manosi o le atunu. Ma le autinifu ia te utou. O le whanau laiti. Ia Samoa au te tele nā mai o le maunga maulunga se yo I maunga iti ia whapea fo I o na ao se yo I o na iu lautu o ona le nei Savea stata ma langi le ulua I li I se yuli Al Harrington tuman vau la vea ia ma le ftelenga sa le ola sa so soani I le whaafoefoeina o le nei ngā luenga le li pule ia se mau ma te o sa ngala pa soifu atu ia manu wia lava malolonga nei fiafi. Taula ia so usei le radio Samoa elelei lau paanga ia so malava I taimi lelei ma taimi leanga le tau tua le namo o e la uo I le au wha apea ma le po le si ufofonga o Samoa tasi lima I watolu amo. Wash off the sins of Babylon, reflections of a new day rising up. Tomorrow people carry on. I'm just one beggar telling other beggars where the bread is. Not trying to sound like a rocket scientist. Tongue out up anywhere, we must unite. Come, let's share the light. And it's gonna take everyone to keep the fire burning. Every daughter and every son, we are one on this journey.
ufasi no manga ya ele polonga mana Pacifica. Uso tula imaya o ele tangata maile moana. Na uanga nulo ufasi no manga ya ele polonga mana Pacifica. Rise up to the occasion. It's our time to stand as one. Preserve our culture, that's our foundation. Break the barriers of Babylon. We got to rise up to the occasion. It's our time to stand as one. Preserve our culture, that's our foundation. Break the barriers of Babylon. We need it now. Yeah. We need it now. Lava o te tua le nei o e whaafonga mai pe le Radio Samoa te si lima i batolu a mo Samoa i mai ia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Sili ese